Nina wekwatio kana muciacia wa Mutongwe TV na mwithukisio wa Mutongwe FM wati ndani ya samuthenya wa umuthi na withiwe na chumwa cha kwaila twatiana wa chumwa twabigena kwa cia tweki waje tukakomana ingi vai Îkûmbî ya siasa ino ngona tweki waje ni twakomana nye na kuva muna Tongwe maitu muthenya wa umuthi na indi kilungu ni Îkûmbî ya siasa wa chumwa wa matuko 16 mwa inusu wa mwanza mwaka wa 2023 lilikana vai Îkûmbî ya siasa otondo tweka nena nesia maundu ala methiwa maikiteka kila kiende twimanyae cho kiende kisa kumya muthia ata na kila kiende ni wesenesa muno ni maandamano maazimio na chikimito kulia maandamano Aiyee Kana ye ne kulio niki ne kulio nondo ngaleko ya azimio itangase tena ikaye ya vakana maandamano ni mithenya itatu wakatatu wakana na wakatano chuma kitu ukwata na inde neonga kwa ya serikali itongwe ni President William Ruto munini wa Rigathi Gachagua na Minister of Sasa Iwandeni Kithure Kindiki makase kana vai maandamano mesa kutwai wayingi mayase maandamano lama natoi wakatatu unovetie andu aingi ne manaise mathayo mali ya mwene ndi yanangwa na yutu ivano ese ithia twigolanye mo maandamano aya mesa umya muthiata na matunda meva makuma nthini wa maandamano na we musiaisia ni wiyumbaniti kutwaisia maandamano nondo maandamano tima ndongo isia azimio okanondo azia wakatatu nona abetie Mutongwe ita Raila Odinga ndana yumelia bandu na ayumelia maneki ku call off kana aungamia ombano one utwa kamu konji wazia mheshimiwa ta SKM Steven Kalonzo wa Musyoka ana vaniwe kuthivao noa wote indi asiwa ailikabo esa gutwikea nene ya ngalekosia kwa kathonzweni na andiki mama uvo ni maandamano manethiwe mena nduthi mbingi ukamba twasia andu mainyiva andu ana andu atano mudolongo andu ana ngalekosia mali vakwa kimwanake kana kimwanake na ikinini cha ukwa miaka 18 mali yanangwa mbingi expressway yanangwa isuno kamba yu nakula kundu kongi kona ato yese maandamano kona na wanange kwa mwingi twevai Îkûmbî ya siasa wesere twane nania na woni waku ekulio yesera kwa ili itatu kenda yo mwitano na ambayo tumani mukuve batende vi ili itatu kenda yo mwitano na ambayo tumani mukuve batende vi ndeno wa mitandao yetu ya mikomo kanile Facebook ni Mutongwe TV tu live ndeno wa Facebook and au like na we share ndeni wa Twitter ni @Mutongwe TV ke @ERASTUS kedo kuna hashtag ni Îkûmbî ya siasa YouTube Mutongwe TV Stock FM official kana and au subscribe Mutongwe TV Stock FM official is no YouTube channel kitu na wetu meando ala mevasa link ala mende sianza we sele onamo ne mate ya siasa namba sia simu sivo kioni nengonenga mwanya wako na simu na inde ando ba radio nengomonenga mwanya nengomosomya nambesu otwende Îkûmbî netu avingwa tolikevo otondo twasia to yumala tuisikane tukumavo na mosakwa netu ERASTUS keto kwa NZOMO atongwe mabigie otondo kuona na indi bena kivela kiva ya katikati na nini sene mwese kivela kiu ulawa ile kwikala vono ni bwana FM hapa kuve nukite enzi yani kwa tuambesia na FM oka kuoselela bala okwithia atufikite na indi atongwe ti karibu muno Îkûmbî ya siasa ati muvya nondo akuka muthenya omunthi ndwekani ambe na mweni omunthi twina mweni savali ambe kufika Îkûmbî ya siasa Mutongwe TV. Mheshimiwa karibu sana ndeno wa Îkûmbî ya siasa fa Mutongwe TV yumwanya ni waku nenda wose mwanya usu oro kethi musiaisia na mwithukisia umotebe masietwa na nuo nikenda ise ni makumanya tuyambie Îkûmbî. Ni asante angwasi ani mubaya kwa kiseseke kia television na radio kama SENETA wa Patrick Musili MBANGULA ni Saitwe county ya Kitui Mumuni district location wa Ngungani. Angwasi ni mwanasiasa Nairobi lakini mbewa sasa kwetu Nairobi naambia kongama mwingine ta MP 2013 2017 nongama Nairobi nasa kuwata MCA na mbunge na nominatewa ta deputy minority leader na siasa sisi na BTS ya August 2022 inonga deputy governor county wa Nairobi Twenda Margaret Wanjiru katika serikali kana chama cha UDA kila nicho kisovete serikali latwe nayo oyuni now that we Musumbi niwe ta chairman wa Water Works Development Agency
twin change ya Kiwu, Nairobi, Murang'a, Kiambu. Also ni turukuma ukambali ya Kiwu, but area imwe less na bina tukulitu ni president. Yes. Thank you. Introduction yezu ni mbeanu na ni Aiyee ni kwati ulota kwese ne waumanya no wamana kwenyu no wamanya umo waku no wamanya maundu baki utati ungamile va no wamanya oyu uyangale ko yeva nende ni karibu sana mheshimiwa Mbangula ndini wa Îkûmbî Siasa Seneta Maanzo karibu ndini wa Îkûmbî na chuma tagemwe utaoneka ndio ndiye kana kwa ndoje Mbangula nundu ni munyanya wa na ila wa ilobya nyibeto na waipa nani wakili wake yeah unateza na miaka mingi na ni mvyamo no kwando asiaisi yao mbe andu MAKUENI ile pima saa kuna alama tusiaisi yes mende sianzani ni za Amerika ima tuene Barcelona Germany UK na ku Arabu ni yes nuko kwingi muno kulai kumbia siasa yati na kamba kwa ni mvyamo no ndo tusiaisi ana kujuba kusisia Îkûmbî Siasa. Yes. Karibu sana Senator Dani Kitonga Maanzo na hindi nienda tuambie kilungu kitu cha muthenyani wa mundi na watondo mosese nene na mutabyane kana maandamano nimesie tutumie the word kuchacha ta machachi mono nondo yu atukane mithenya itatu kiati anisi kuma wa katatu wa kana na wa katano chuma kitu endete nende neongale kwa serikali ni kuleana na kiu mheshimiwa Mbangula nienda kuambia nako yulo wa maundu aya wa muthikise president William Ruto no kuleana na maandamano pio na kwase mayeke kana yo azimio ni kwase maandamano aya no mekika mayenda na mataenda kiki ona ni hata mheshimiwa Mbangula ndene wande itu wasisia ende itundu ilie maundu ala maende ye kalama amikale yulo na ende wesa idhi ayu pena ndeto taisu serikali ye yaba kana bai kindu kiende ya cha muthembo yu azimio nayo yasia nitukwende ya muyenda na mutenda kiuke tiande ya Kenya ba katunene na twinene ya pia anamaitu makamba twende nonene ambionse yes nito ni kila kiki maki akamba malika katika maandamano matesi ni chao maende na kuika serikali ya Kenya ya William Ruto initially la manzi maandamano ndia aliana namo timu ya Zimio ni anemwanya ike maandamano lakini maandamano mo madani ku yandu kuvunja nduka siandu na kubua na kuwa na Ruto amaeka maandamano mara ya keli ya katatu alikawa ndevya andwati maandamano makwenda ni ukola maendese na kwenda kuwa maitumia ngunzi ana sayu nundu mwe miwe kweka maandamano kulinga nula katiba ka pasa section 37 kana miongo tatu mosa sia katiba ka Kenya niketekelete maandamano na maandamano kasia nimekwe kwanzia ya Mungu yes lakini kukunde mwenende kuma Nairobi kuzimbaka Kisumu kuzimbaka Kamega kukapaka Masako maandamano azwe na Mungu maina Mungu ni kuna nguni mwenende number 2 igeni tukwea tukwaza nitukenda maende ya ukambani yes lelo wa Mombasa Road kuma Nairobi usafite Kambaland Masako bakama MAKUENI kaiba kama Mombasa yes alama benefit ite mona lelo na kama niki tukwalao sindwila tuboye temyaka mingi tukwate sana hawa na benzi ya kwasa nitwe kalende nitumene iso rais echogoria kuyo anaisi raila twe kalende twe kanyata tunene tumadhini chako kutete nundu bible na kuma historia ya Kenya maandamano maete Mungu maandamano makita akuwa ando na kwa nangamali ando na kudhinya mwenezi ko ideni tukwasa nundu wala maandamano mabiki maikwete Mungu na maiko akataifa megeta kuwa na kwa nangamali ya mukamba hizi mukamba tusebe denani yes baima na maandamano kana meka na maneno atozo serikali na serikali tumenenge mwanya ya ite mwenezi
kuungale kwa serikali uno kwethukisha i ready kana ni yeyumbanite kunena nulikana bana onena nyawa bipartisan talks na azimio ya suspend na ya union then onena nyo kuno wasi azimio nemo matendo onena azimio maenda kunena mtu amane mwanya mane lakini manalea na bai maana mako mimi isia mungu kendo utakwenda nundo azimio kila makwenda ti unena nyo kwete mungu menda unena nya we na kendo kili vya ndene cha kwenda kwa na serikali ya mheshimiwa Ruto kwete kuitekeve na imana mwenembe na weno kutukumanesa mwenembe nongo nenge mfano mtu nene siasa sio kamba on Thursday tu ukamba na rais ukamba na mwingine na rais asia we tayari kutukumana kiongozi yote onedhani upinzani nikenda tutege mwenenzi alright na katika chadini na kusenika bana wa Kitui County asakusia Wiper na azewe kulingana kamba ma Kitui ambula wisi akamba mayombi itwe and makao mombi tu and mamungu na weno kutoka na rais anatetea lendo wa mwingi kuma mwika mungongo kuthimba gas usweni ve session itemu kila rais ananengane 750 million shillings nikadale luswi kata wako dhele ukambani tia twanenge rais ku rais mbingi lakini ndo sakwa kwa yasa mwa munenge mwanya abukume wate maandamano wate kuwana wate kwa nangamani no watebi akamba na kasije zetu alright ni mubya mwe chinongo kwa kwingine ndi bwana FM ni karibu sana wewe wakende tuambia mwanya wa mwokite nondo enengi ndo akawewe musale kwa bokumesi tuwa sawa nenge tisa wabu tijwa Seneta Maanzo twine nyange weno ya maandamano ngwana ine mubandisi mwabanga imele tatu na inde twesisi oneni wa president yule Ruto ondo kunena kana pai maandamano ange mezo to iwa ndeno ya kitu ya Kenya nyota azimio mozi oneni usweta kana no vitisho Ruto akomeleka na mbema katiba ka Kenya niketikirete kidungu cha 37 kwendo na maandamano kwa mwenende mamu na we mwene ni we wayatie kilingu keu katiba kaisobwa na mwene la waandamanie 2003 kibaka na tuikie president mabalukile kula ena Uhuru wa Kenyatta pai mundu wa mukimatia ngasi kana kamwatha na kisasi aikiwa kuna womba no mina womba no na henuka UN nina support hii na unye statement kale muno kana serikali ya Kenya ndiye takuungamia maandamano nundu ekapa Kenya maandamano matwa ya this yombe ama Kenya no maatete wana na pate mundu mwa katika maandamano utaneadha ni kisasi cha musikali anatumetwe ku akanange maandamano ni mheshimiwa Ruto kwa niwe mwene na niwe waileta ulaumiwa kikucha andu ala monthe mathitwe matukwasu Nora ila Odinga wapa the people's president. Kwa ya ndo ingi taoni, kwa ya sikale ingi, na maya kuna tianga sikana makatikila, mwene ndi kana makatikila wumba na mara ila. President Uhuru Kenyatta Aiyee Raila naye katwa wumba na wake. Kwa kinu cha mundu cha onanola mateza ngelemende pate mundu wabe no mbesa siyake kana ngelemende siyake. Ila Raila naye ndiye unomia muje kwake na matatu ana abika town ana kunwa ya tulandi. Ana ya nomba na nando kuikinu ja mundu kinea lakini kekai bana ko niwe tiangasi yini wandu mathata makana ngane sindu ingi kana bakaba mundu kaula withe iwe mulolongo na thino lone thiwe bandu bekwitwa mali mwanake onanda na maandamanoni ana mali twa ndete siake ona maina manambe ja maandamano na musikali ada mwanake na kwa kuni pio kana thukisia raia na raia ina vinganzia na musikala na sembana likapengi ya ikote ende bunu bona zie gumba nando pengi yimba nange osiyesi yewo samwe wa mwana no tutabia mweka kieni ki wethe ona kana utalemile kuna mbemwe musikala uzwele to stakiwa namba hilo lote wa utendi ya uleo stakiwa ero akindiki na Ruto niki kwena mea ya ICC na yuwa sija maandamano moka makabangwa yumekola ikauma kwa Kenya kwanza ikoka kwa nanganya umbano wa azimio na nijui ni mundu la wikuria watangazwa keka wakatatu
na wasia etelete kugwa wakatatu na tithikwa matuku 29 na ke shungwa na thia nombania ayumbe mana bangithia undu mekoka kwananga maandamano nukuigwa kauonde katikati wa Nzaluo na Kalenjini mubakani wo Sondu ĩyĩtawa make kwacia ni border clash ici ni tribal clashes na ni government sponsored na tribal clash ya muthemba ucu ici ni genocide kou ona wacumbika watulamia ona wang'endata wailoka umo cumbeni kana we ucumbeni no wambiwe makwani kuya hegi na tunetete koti wa hegi ba nunokie wanena na munene wa polisi na ni maende kweka uchunguzi wo na tateka ya mwisho yuke ukurio bangite andu amenda kukitanithia nthi ya Kenya kiukita wa genocide na ni crime against humanity kana ya ni kweka kindu kithuku kwa andu angi na ndo ni gikundi kibangithie kiuja Moses Kuria na ana ndume kuandamana ata chama cha Azimio kana uma bangithitie Akalenjini mako wa Nzaluo kuya Sondu isu ni genocide make ometa border clash wiki ndo border clash ba mheshimiwa peke ndo anene cha Kenya kwanza kwa andu makaite maandamano ni maazimio tukozengelekanywa aba ukamba wakatatu na abitie ndithukisi atongwera me Kenya kwanza matongwe ni mheshimiwa Kawaya wa Mwala na mheshimiwa Nimrod Mbai wa Kitui East maende na kuthingilela kana andu asuma neki okuwa ni azimio kuma ilobi maetwe ukamba tima ukamba wetwika kwena na muime yasia maneki okuwa maetwe na kuniwo yasia kana serikali no withio noyo ikumbania mbole ilisu kana mbe kutunga tina bani mheshimiwa Makauzi yozunda atinda mulolongo na mheshimiwa Kawaya umba none wanu kwa Parliament Service Commission nundu wa nyumbeno itendelu na nundu wa ofisi mama MP na wethe na medo mathoko megenyura bathele na kuoka mundu ambe ukazicha visa si katika internet ona azikale na ndwange matekete uniform makwete mabuti kuoka mundu lo wambe pyo unambio kuya kindu na no waiwa bagwe na imwe kuyo na ndo bamulolongo imetsena na mundu wakeli ulona athatisia andu muno ana imwe tu na umita college mewe kwa thoka na matesia college ba kwa Catholic na ikelanilia ana thona kisasi kana ka student na andu mathata yazikale momeko kama katha mazikale meikada maandamano kuwazikale mama nazikale kama maandamano mali taukua isasi na kisasi kitumika embabe mundu ngewe na kisasi kitabu kitumika andu matena isasi ko wasisha kabe makosange megetore bwana Kidiki maandamano me katika katiba article 37 na kilungu cha miongo monza na nyanya na miongo monza na kenda cha penal code nikielete kindu lake to unlawful assembly na wathenga be wangu to public order act na umwe ausuli wendo ana regulation maandamano mali to bwana regulations ya mwe ausu cha expire sasa wetu ni mosi wako the year 2000 na sia dala 2010 na ngitho munthi sia dala jaleta kwetu niyo ngisi kama na nyakele na ya dala idala pyu na Kidiki ni lawyer ni wesichu na yu ni wala ile ku renew regulations ndo ni weza za ubya ingino siuka mbunga kwa uma kauza yu bomba no gwanda ni mwetikelie lakini yu bomba no kathino ili kamekola yu OCS atangaza na loudspeaker nene akaja mumba no wambe kuthuka na ndo tamana kandatika 15 manaike naende waleo naike tina ndatika 15 yuri woto na ukumbuchwa kwa tear gas kana kwa rubber bullet lakini kisasi ila ndo bana andabanye nundu wanzo mutitu wandei manadhi wana isasi life tamagada ni namo izune kwa ni kwa serikali haya ila mwe kuyu mana andamanie mayenda Chinese mage utasukuma na mana uma kerinyaka kijonde makunita kelele mabinga lelo sionde mabika bu parliament ita medike jato za petition yona mathi vaiti yanga sine ichwa ibe tuke kai ila Kenya kwanza kuandamana ni sawa lakini ndo ange maandamana mwawe nituka wapi Musumbe Ruto akobe wakinduki na ndaka me yandwaje yulu wake na ndaka me ya mundu zifina na ngaino wene
na no that one kindu ki no zimbi wake no some wa mene tekeli aende ya muthembo ne nyivie ete aheke utuma polisi ku agendo maandamano ona kegai wakania laila kubikia bubuju laila wengine ndano ye na kwa tiondungu kondo agando maandamano ona yuweni ni le handile nake ni sawa mheshimiwa kungendi uwe na kwenda mbangela imo mzoti manambi alikanita na ngendile sia ambokwati abu kumeleka ni anakuthima bwana FM ni kwatia nateke mwe ni kwitha imbinge muno bitikirie umesia obaini nitumina na FM nikenda inuke kwaku ndokolwe usonge wesonge kulia lengi kwitha ndi kulia next bwana FM karibu sana Îkûmbî ni siasa kwa savali unge tuyo bau maandamanoni azimio nono ni kila kineke kiwa katatu na yu ni mawetie kana yu kiukunwa methenya itatu kiatianisyo Wednesday Thursday Friday pate kuthio serikali kwesita president William Ruto ni mawetete bai maandamano makwendewa ona mailiata nondo measia azimio metumia katiba kutwaisia wanangiko meweta wanangiko nondo wasisia ando kauta matito ni thayo mali ni anangitwe ya kwangelekanya ba mulolongo expressway ni nanangiwe kubwa na FM wethukisia uneni wangale kwa azimio ndo uilie uneni wangale kwa serikali ndo uilie maoneni asumetia ndhe yitu ya Kenya ba undu ambe nenda kwiya musiaisha witu na mwithukisia nonya FM Fred MBATHA na utondo tuitanisha twasya ngai abingwa manonge netukomania ba Îkûmbî twakomana twasya atukomania ba twikite makoti nundu tumaluga tukwite misako good ayune kwati teyithi teimina tetha na misako undu ambe wo mantha misako nozua maandamano na tinenda kwasita u nyeta FM muthenya ucio wa katatu nene natembeiye ilobi nene umalukile na natembeiye ilobi pandu betawa lelo laumite Donholm witawa utaring kuka kubika Eastern Bypass pa Cabanas ninaibu kondu abatawa kusisya maundu maende yata na no sio tukasya andu ni manaandamania muno na andu ni manotheiwe na andu ni manakwithiwe mabia nundu waiwethia undu ambe baina ya motoka wailo tembea na mao sehemu hizo inai ndinaye sehemu ya motoka na waiwethia bala wandamani wendeze kana mwate ani wendeze wendo petela ba inaye mupaka we gokwite minimum mabiele limana ko na thinge na go konge ni kana withie we unewa we kala nitienda we kala taitu nataka ukae kama sisi manazi yawi manazi yule ndaka kala taitu na ndukaba tuunge ngwe ndu andu alama yo goda bi maikwenda ngwe na wa mogo gwide bia baike ndu meko kuli aya ne banonekie ne manazi yazi o andwe oba maandamano niwezibeza wona maundu matendezo chacha muno oba mayambeya ndeba nethiwe na andu kupeno pe andu ingi abene osimu kwa hisi okwe na kwoko ozindu cia muthembozu na indi kindu kila kina umeya muno ni sindu ile izo obite lelu ciuma ile izo obite lelu na ile izo obite be mutamba wizileta ba kuma ba adono na ni wiki wiyo wa ituisia cia simiti na waya wiyo zunu no maandamano la mabetu ne wa balukilwe na yuno nongelo kubalukwengi zaidi na munango na guye binda nye ba area tumeta area ya Kobil kuiwa Transamine na area yesu na guye binda muno wanzi yese kala kiende na beke ngwira mabia ngwira mabia yani yule na bia ngale kwena ngale we ndo survive we kwato mabia na ume asuma nae paupa nae keuta jandu maini ba no yo ndabana zela ngale ba keuta jandu maini ba maneli na we etha nugweto ibia ona manane ngane yao ibia Cabanas yani moma na kwite mabia yu me konenga ala mabitite moma na kwya mantho ibia bandu ndetha ndu na yutrebia te unenge ibia andu kabatunge ngwe we woze ibia ona weke ndume ugulia moma nae ba una be
be mabati amegero maani itilelu ne mana kuye mainge mono mamo na wewe ne bati wa bate mabati asuma wanange kuwekwa wewe wana iko na wekwa mainge mono na tethu kise tewa kuna maandamano na nitine wiye kana kuna maandamano ti lobi yoka kuna maandamano sehemu sie kibathukani binge me ate ani inaendoret no ide na bangi Ndize. Kuna maandamano iliyoziki mabukani. Ateo munango edukisia kwizemu fulani maandamano manaina uwani na wanango mingi. Na kwizemu ingi maandamano matanaina ekuyo. Muthenosu kuna Îkûmbî ingi ile sinedete maandamano. Nundu ene ngali cia lelu. Pe kindu kimwe mateleva meolalamekia. Nimekwasia kana pe mutiane magete kwigithwa ni NTSA na imana ite nimekuandamana na ndo ma taxis tiu ama ma taxis ya digital ona imana ite nimeenda kuandamana lakini maandamano ala manane ngiwe ala serikali inena yulwamo timu aswa amazimio serikali inena yulwa maandamano amwe maazimio na kulyo the laisi loi yutuiba yes ndo wata balati tamundu cia yezi maundu MAUTETI na utongo yitoma na balamba balatu hiyo yutiba ti katika abandu belelu ikilanilie umwe wendete u nonge wendete u na tevu tisane itwe yotiza kwatia lelu weba na no mubakati isilie neza nikana lelu la tukwata withiene watu twaneza nundu peo neni umona neni wene musumbe mwe unaeta wa Solomon katika ndimo yake na nene ndakatungilela lunguja 14 nakajoka kana kilunguja 16 musome kule naita anaisia penzi yayoneka tanzio methoni ma indi nziesu ya ilo kutwa wana kekoni yu mautwi ala tukwika katika undugu ndhe wa maandamano ni matono tutegia tandi kana makatumisya tandi na no useo tike kalandi tike silia nesa tano tika kula nyai ndo ni chauki na thina na ni chauki utetia nguku ne kulwe dhambe thila isi la twendo kula zo a Kenya ala kwa twambe kumya tongo ya nomele titiwe yu ERASTUS na FM tambe umya heshimia wa nomele ala matonda kwitha mena meongamo ya giuteti itukula nyati ithito yingwa nope kindu kiutetia mwene nthi kikwata chaguo usungio ni ye no usungio ni thi kalama na kimwe ni chau ni ngalama ya maisha ni ngalama ya mikalele ate onye ki maandamano ndisia itie ngalama ya mikalele thithoka ndia itie ati thila aishime wano maitu meo zeo bachekindu kula kwitwa finance bill ni maelite kuthi kula kwiyene nthi na ni maendie makulya mawoni mao mo ene nthi nienda ukulya kindu kimo yulu wa mauta ma miendele yes na mauta ma kuwa mo ene nthi maisiana yulu wa kojulo na twa we na yulu wa yana no nende ka utwawe 16 yulu wa yana ene nthi maisiana ene nthi nimetikilanile towosu kana kotiusu wambatwe Aiyee umwe na utwawe 16 no zungio ni Aiyee bas tisio kabaye ndi kulile akele tho ukotiusu ni wongelilwe wo manana wa 16 usungio munango ni thi okay pe umwe wa ene nthi kana mu Kenya waendie kotini kwasia koti usu ndukongelwe wetelwe thini waendie na koti ya asiata koti ya asia koti usu wetele bas etha koti thaisie koti ile neka na emea waisie taxi usu wetele na wa implement wa kiugera wata contempt of court kita wa ungendu kita wa ungendu
na be kindu kimwe ngwenda kuuta byo mu ERASTUS we iwe mutangazi no laisi ukeza na mutangazi musikwa mwana waku ukatwika mutangazi na ukasisi wa musikwa alimu ne wona wa pesa uma mwalimu na muzi wa basta weza na bauma basta wene wizinike andu azumoka makekala ndi in fact mamba utumia amathayo monza lungu cha monza mambo yesu ane yandu kulya itia kilo kwenda na nyenga unenga moka makasi nye nendo twika ki na matwika chu kana mundu zwa twika chu muzi uzu yekala ndi yona kwanza mwalimu to naendeneza kulikala to naendeneza na maziti kala natamuzi kana unduzu ni museo yuni poti usio kama thale kumia na muswe kumia kenda ukwazi ati kila chetekela no kuundi ikitha chetekela no etu yu nienda gutebya kindu kimwe ngwenda omanyeba ERASTUS ila atongoi ano maitu mekwambia kutwaisya utongoi wa mbi no ngendu pepa wa ungendu nundu nienda gutebya undu spiritual wa uthukuma pepa wa ngendu uthanuka ukauma atongoi-ini azu ukalika ndu nela matongo iwe na mama yambia kwika sindu no ngendu nicho kuona wanangi ula wonie na wanangi uzu nduthiugite mwateanio ungi uthiugite mwateanio woteti mwateanio ulongi wa utozugwa ndwiwa abandu pena wanango tozu indi wa uteti withana wanango indi kwa uteti wina wanango kitumini chao pena ungendu mingi katika utongoi woteti we kwambia thiulu mpaka kuundi ona ala matona kwithwa niwese ona azimio ina atongo na Kenya kwanza ina atongo ma MP ma MCA ma governor ma senator na ni utabizia ba ERASTUS mubaka mutanola tukwisa kuola ungendu katika utongo society ila tikuendea na kwithwa nayo spiritual na yendea kwithwa zitwa isya ungendu na ukona sindu taisu yukwete kuona na yunjumaluka yumala yu endo kunenga summary andate koma ndi bitu cha second 45 sawa ebinde bitu nitewite inspector general wa polisi ayasya ithwa maandamano maingu kana mayaiku aendea nitewite munini wa musumbe kashakwa ayasya kwithwa maandamano mayevo kana mayaithwa nitewite munene wa polisi ilobi bunge nundu matanga monango mwati na target ya ilobi ayasya kwithwa maandamano na makethwa na tikewa mutongo wa internal security ayasya kwithwa maandamano na makethwa na ni kwate ni wachuma mu betu muzumbe to na ibana pa yakamu na asya ati tizidi kala maandamano maendea mama naibu kana mainaibu mana endeye yumjisi yukenukela nde okwatya ni asume kuandamana ni mabuthitie andu asume onena andu asume onena ni matailo mate kwika mibango meani ya kusia maandamano kana ni meonena sindu matati ya sikiania hii nundu pa mundu wa Kenya ukwenda kwa nange wa kinu chake ate opa yundu wiya mweya obaute uke ya Kenya yanda yuko ando zute iwite mainena na tekona manena yute zizipatie leo nundu muzume nuna neni yuko nyendisi onanena cheba nundu nikile na yonge wezu andola me kuandamana meweta ngatelema kila ni noni ya muthenomwe umwe yuke kongelwa muthenomwe kikatwika mitheneli na kiji wakiongelongi twike tatu ni kwatete tate yana ngambi yuko uketha ni batoneka kila kiutuma maandamano methe wa mebo ala matono nena yolwa maandamano matasya yu azume kwanza kuiketha maandamano maile kwika mupango museo makakulia yote okay tease kuiketha maandamano ata na to make sure maiketha you maije kuiketha maandamano na maina betu na makatume ya polisi kusia maandamano lakini polisi yaweza kusajili kusia maandamano yuko uti thisi nyindi nezo mana yu langwe wa kuiketha maandamano wakana
ngwete manda form sorry wakatatu ngwete manda formulela ikwizo tumiwa nikana withia kuinetha maandamano na makese kwitha mekuo yukilo kuona wanangiko mwingi ningewezu kwigwa kuiketha maandamano tukekera na itu ndikaandamana mithenena yungewezu amino megwa ERASTUS yula ni mwene nthi na FM yula ni mwene nthi tukatikethwa bukatene maandamano na MAITû omesya na twikunika muno na indi ni muvya muno bwana FM watu miondateka mbingi haya yes bwana Bangula twikwa ni womesya muno niona witeno tena wenda hazi hata FM ndeba atu tane thomba na ina mavia haya yu mwana wa Bangula nunaingie mbingi utumiondo kwenda mwana wangu ni FM okakwele nuso katika dekaloki ni naona ni wa no kwenda bwana Bangula tiate yawoni wako itela ene ndemane bai kumbe ndetela ene manana Nile kati by the way ni analysis yake nenda manati ti lazima ni support UDA ni kanitha ni neutral ni ndo takutha itarajia na KV timundu woteti ko nena yolua UDA TFM ma FM yes ona tuine ya serikali na utongolo tuzi ya sema serikali na tuine na tuzi ya mosio mopizani kazi mio na moro kumaya ningwe na nita mwene nze kana dongo isi ukamba witu na seneta umunyano MAANZO eba lana wipe ai wakili wako nimoke na mukamba numbila mukamba utakwata nete na ndwama na ba yulu yani akamba mawawa na kama mayakusa omuntu kwidika sana situ nundo kwida kamba ni makenji we na maewa mabi makenji mapia mukamba nizo bekebya mukamba ikisebya ende na ikiseba mukamba tuisikana neto alibekala ndi tukanena na twakwata na ndio tutabiti kiongozi wetu mukamba na tumye baadhi mwa watu ikeye asuti mwandu anda tolega tulikumana nomba andu maitikela kusindwa uma 1987 kiongozi wongama asindwa asa letikelo chamuzi tukela ngongamye 2002 letikelo ongama 2007 nimetekelia kusindwa haya toka 2012 nimetekelia kusindwa toka 2017 nimetekelia kusindwa nowe usinda wa na kile binda uchaguzi wekwa na hali yako kutwikilia ni wewe usumbi kanada na kibila aketa organize maandamano ta na makwati malaimo na mako mungu kulo ikulu ukupaitikana chao ila ndo wako cha malaimo ikulo number 2 nitukuona andu maazimio mainjenwe kumina maandamano na kuwana nundo niki serikali ya mheshimiwa Ruto leo kiasi nituko na tunene lakini tunene kwanza ile yalikite na kikatiba kwesela mbunge na mazo ya partisan talks na yendo na represent azimio cha Kenya kwanza alama ana kinene chu na mazimio nundo kelelo cho tikwete mungo Kenya na tikwaka Kenya kelelo cho ni kulika serikali ni kwanza ya katiba na katika process ya serikali na kama kwa serikali na binya kwanza ya katiba ni boko na mtu kwa maana matalito in fact no ngoteka akamba kuma ila twanzie hivi atumana maendeleo lichao tuyana kakibela kuzoweso akidete bitakotaka andwala manoke kukua leluno na wende na kubonisika wende kuyo yutumo miene unowa expressway ningunzi na kuyo Nairobi na ngani atina kuyo na nyazimio nikeleti ukonege mukamba tu vinya na nimo manoki magwete ngunzi wala ngunzi mana andwala na mazimio na lana Kenya kwanza na manzi ya kuwa ndovyo kuwa kubena ndusindusio kwa na kalelo yule wa Mombasa Road Express Road unako sete
mukamba na chama lelo usumandikilisa na situ lelo usunominate njama ukosete ba. That is number one. Point yengu eka ukwatie nilikenesa nikendo iseja twinene maandamano twinene maandamano nitwizikana seja azimio ndenchenu kumina maandamano yende na kwenda kosa serikali kwanza yokola na zete ya katiba na nono nene bangase kana benzi ya kumya musumbi edhambe kwani mwaneno ene zya maandamano kaibandu ya hatumiwa kumya musumbi kana kwana kakala kintu chosiyende. Kwa mfano be maandamano meka wa zesi ya France muona ndo ma France makuita mabia makwandamana makuita mabia makuita tinge na makuita mabuti. Indi Kenya tueta maandamano boka makuita mabia makuita itinge makuita banda makuita ona mabuti makuita na ene ndi magwa mabuti magwa polisi Kuma na polisi. Mbona serikali ya Mheshimiwa Ruto na askari wa serikali wa Kenya we are warm date la nene manenge to nusuya mwenenzi no leader maisha mando indi ukaza kwenda no twide na maandamano ma mubwo bidya sindu sisi na nangiwe lelo yuto ko so tuka kusovya tuka kwananga mbese ingi billion of shillings ku repair lelo no kindu kyake kanambe ni mine kanambe ni mine nikana ni wese kwenda seneta inena na FM inena nukumana maandamano latu inamo ima kweto ucha tima kusovya maundu umuntu oyuale katika mitandao atali kuma mazaimara na mboseli masembete airport oyuba andeke ona ndukwata mwanyu wa kusemba kudinza mosu ye masembete mumite Kenya nundu maandamano matangashi wene azimio ma Wednesday, Thursday na Friday alama kuumia nao ni mwenenzi ulatu kuinside kwesila maandamano niwo kosha wea ningi moteli maketali maubingwa tisana sio andike toko na tisana sia kamba aya andola mato atali kwa na namusi akevekani tisana sio andike toko kuni ije tukuya na angeanze yitu nundu tuikwenda wikalambe tunene twenda kosa serikali kwanza yokola na nzia ite ya uwo na ngutabya Mheshimiwa Seneta ba nimwe itumia kamba maitu katika maandamano ndio kwa ile sana situ nundu ila tutanaandamana tunaendenesa na tuanze maandamano ni tuanze kwenda uthika sana situ kwanza zitesha nundu mwekwa akamba no maize gwikia mabia ningi na FM ndane na Asia anendie ewa ethano kwenda kwizila ba ne kaleta itu na kwikaleta itu nata no sema bia tu nikenda akime anange na tine igonena kana no ni musikali okwatha mu pene musikali ngunzi azimio si betwe na azimio nikenda mona serikali ya Ruto ni nzuku niki andu mazimio mutetekela kusindwa okela wakati mwathi katika elections mwasiane moyo wakula muketekele ndi usindwa na ngutabya Daniel Manzo nini izini advisor wa muneno wa kiama kia Wiper uminya kamba bala mumekete mwikita ko wakamba no mamina fair enough ndo sawa hiyo aya asante Senator Manzo tuwa mwana ni uzu pene ndingi makuye makulyo ona no ni kulyo ita ne mwene ndi kindu kimwe azimio mekwendekete ni ngalama ya mekaleleze tukwati obutu ikali maondo ne aswangi ya ngalama ya mekalele ne kwendekela mwene ndi wonde ona idi twibano ngalama ya mekalele niwo nditukwetikela nesa Mheshimiwa Mbangula ngalama ya mekalele yulo ikudo Senator Manzo ni maandamano aya nimeotethesya ngalama ya mekalele ithe mwene ndi no kwenda manyu metethesya ata kwani kuthesya ngalama ya mekalele ikotini na ni silila petition number 1 utienda molo ula umita Eastern utienda molo silila ndu ma Nyanza na Western na mtate wona ma petition ange ndukila kina ati the napio nukuongela mauta kuma 8 ngiza 16 koti ya 8 ndukuongela na kwa April la koti ipambe ingi ndo ma April tukamosa contempt of court na tukamowa and that you man mother is mauta matunga 80% ndo bado mauta ma Kenya ni mome Europe kuliko ma Uganda kana Tanzania na yombe tumasho mauta bandu bamwe kwa ngalama umwene ndi onane wabetukie atongo umwene ndi kwa zamu no eweka ngije tenege maandamano Eldoret
Rine kia maandamano mero. Lakini andu manaandamania na maandamano methuku muno na matekwenda kuelewa kutavua ndu na mesani wa polisi thikata po. Yo polisi kana wene kana ka skulu. One wene mundu kwenda mabuku ni wene ndekuusika. Uimu kuna ngesasi. Wa mundu ngesasi anu maithuka mayananga sindu cianzia. Mheshimiwa Makau atindie Parliamentary Service Commission atuka kwake kuithia sikale miongo ina saa 10 cia utuku mena mitoka 10. Mheshimiwa oja wewe enda kulia wa Makau wegwake kaungu kuza asubuhi wa Makau wegwake kala na diwe mali musikalo lona kathia ni wisiwe anakula zakana chauna no wende no kana na kaikindu kakwete omundu utakwete kindu wewe andikulia FM mwene kumwa eva ati muno ndo ndo anakwete mabia uzuni kwa lakini bado utakwete vuti ndwaile tautumiwe vuti. Okay, ningulete yu maandamano angalama amekala ile yara serikali ni kuona mwene ndini walea hii serikali yona mwene ndini walea ni kwa Tanzania ingi ukwa mbunge ni athele kuti mbunge mbunge ni muulu wa Ruto na ni wa makui andu amonthe akili na kwika wakila ukwenda na anda mutai kwiko uyekana na gundu wa mushombo nekiwe maithi kwaku mayu kuna indo munthe wa mushomba ni wawe yulu tanyuni pa yandu meigwa muyono ndu wake yua amakui wa akili yu ene ndini makamwa andu amakui wa akili magega na nicho tukata kwikithia sai ya itumile sai ya siate endo ni ba masaku kana mwala kana makueni endo rora mekite sai na inge muno mbondo mna kun makula na inge kuliko andora mana kunia ikula mana ukonia we unatwika mbunge wa mwala kana masaku kana makueni kana kibwesi vyanda nuna kuniwe na ndola mekije sai kuleana ni mwaingi yimaanisia ila muswada okuza kuka nundu muswada no ukuka wejuta mumbunge ugendo te amwa ni nena wasya wandu kana ni nena wasya wa mundu umwe. Okay, na sai ni sio kaingi ikatwa kwa UN wewe UN ni somie mia ojitu na nize Kenya ni sai ni takendu cha freedom of expression movement right on Bill of Rights kana maundwala katibe nengete uthasiola katibe nengete yundu ngamia thaciosu pambe tinda yeko nenda kithoiko katiba kakaenda kilungu chambe na jake ile kiasia mwene ndi wa mwene pinda guonthe na bino anenga nae kanini kwa musumbe kanini kwa mbunge na kanini kwa koti nikupikia ba ukoti negeta na sabono na nikulia ni boyo ngai koti ende kwikala itaja usukuma. Okay, Yuke kai koti nayo kalilete mbunge yuwe ya kitekindo nikito na omisia mwene ndi muno no rasa zute kala kanole mwene ndi wa Kenya ni muomisia muno ni muwayesiana ni Ruto nushokie aiwa aongele lwangalama na bemisi onetona yana kwa muthe tha musisi toneka yana na nukaiwa na nukakoma jana ndika isukuru Ruto enda Kenya maiva no ngenduo ukwenda kusinda na Laila obawe mwene ndi ateze kula no unozie we ngendue ebyana na bwana ko no sikumbe kanto ja bina kweli. Aya kulia ziba mundu kuzongea bwana FM nungita kwaku mutatala wilio nuka kwaku ndate kombuthu alafu ndithi baka mwene ndi nake niwe asiata kwa musesi ende na kutuma utumani kwesela ile itatu kenda imwe 5 na batani makubi batende bina mitandao ni twame kumu kanile Facebook ni Mutongo TV Mutongo FM na page ya ERASTUS kedu kwa NZOMO to follow then wa page su na then wa YouTube Mutongo TV Stock FM official subscribe then wa channel kitu cha YouTube na wapi kavo wesaidha ni watumia alama ya kuasa link wesaidha unamone maasisa bwana FM tuondini wa kilingi sikichonde Mheshimiwa Raila Odinga ni wethe wimwatia kumaila wambie kwitikibila cha president nweti zabali 5 na baisa bali umeweza kufanikiwa ndini wa kithiro chake cha kwenda kusumbika ndeno ya Kenya ta president wasisia ebinda ya Kibaki ni kwethiwe na nusu mukate
wasisi ebinda ya Mheshimiwa Uhuru nukunethiwe na handshake wesaithi ya Mheshimiwa Raila ni wasindwa kuyana na mausungio ala matanga sawani nzama ila ithavo yosa kwani ni wasindwa na ni kumila taithoko ila sia ikutuwa 728 na ine kwetha nusu mukate oyu serikali ila yivo ni wetete kana Mheshimiwa Ruto na Mheshimiwa Gachagua ni mawetete ona vailiata ona vathiata Raila Odinga mahemu dhocha ndini wa serikali ni Mheshimiwa Mbangula yasia na heshimiwa wange Kenya Kwanza measia Raila na kikosi chake meenda kuthengewa ndini wa serikali nigira kwa lejondo mekwasi Mheshimiwa mwana wa viwala bwana FM ni wati nombethuke senesa yu Raila Odinga Mheshimiwa Ruto na Mheshimiwa Rigathi Gachagua ni makwesa kusarenda nikenda wesethia Raila ni wathengea serikali ta mifano yesu na nenga na bagwetina na kana ino ni evinda yu ya Mheshimiwa Raila Odinga mutindo yo wa asindwa undo nduma ngalikwenge masia ukuvuruga nikenda yetu serikali ni no bikamuthia no kuminona nake ke siasa ni utongo ula wivo kwa uyu nenda gutabia zindu ile o ile si laizi na hii kwenda kisomo kingi ate mundu wigete nuclear science sienda kushila kunini muno yes kwa mundu wikala musi kwanza utathi lobi kindu cha mbei pa Kenya mwene nthi wa Kenya ni wisi mutongo ula wa wetiwe tawe musumbe wa nthi kundu wambe na watu tawe musumbe wa nthi ni wisi mutongo uswa wetiwe ta musumbe wa nthi niwe wanengiwe ubyo wa kuzubia mathayo maene nthi ya Kenya na ewa tongo esya nthi ino na ene nthi mathayo mo mamesie kabanga na zila wa esa kithitu cha kosa wa bayaka sarani ogelite bibiliu na kala ko katibani ba na asia kazobe katiba ka yes ogelite bibilia na moze ne yiwate ebugune akuma gelungu cha meongele tiwe ya ndo aya ala nombete onde baikaya thomwe uetesie to yako na ile yako ikondo wathani okwika meya ela train nayo tuneke yengilile na 10 yes ni daetie musumbe niwe waile kwithwa wona ni wangwata niyo yande symbol of unit national unit yes of national unity na nenda ukutabia musumbe no kwenda ata yaseo na nenda wizo kwoso ibindo dia sumbe wa mbeme ngwele na ile umane asumbe mabaluka we natai abu anaminiwe natai pio na atai alama musumbe no mamba tasyangelwa maimamwe ati musumbe ekakukuswa ni etinga ukambe yothauka ithao yake itinga ndabishwa ta musumbe na itinga ndanewa ubanga ba usubia ene we usunu onengeto we kwa uwose na mokwele na ivye enembe ayimana ati yu alame omwe ni wisipe ataimake makweto omwe na kasamuka uni ngwenda ataima musumbe na alama tongo esiendi maeke kona niwisi niethukisia mwa mainena ukethia meiwe tati campaign nini ivye ene twa aminio kwikosa kwani na twa manda musumbe nu yes na twetele musumbe usu kila cha ile kutwa ize mathayo maitu nesa yes na yuthila ukukilia ewa kwina maandamano o mituke ayasi ati kuiketha maandamano na itu mekishwa maandamano asu ni mathala na nenda iwe Mheshimiwa Mbangula kindu aweta na ndiye atona kuikithia ata nundu ndiye kana ni wa committee isu ya bipartisan ni waanza kana ngaliko ya azimio ivye taene mbi ni tetele usungi okuma kikundini kiu ona kiu kunena tina uya nacho chaka na benga lekwe mwethi na thina ivye taene mbi tetele ti wati ona zindu zimeonena kwanza ti isiesi tetele taene mbi ti wati ngalama ya mikalile ni thei
na kabinda tete leti wo nundu bala pakipe kazamukala ala mata musumbe kana manena ngale kwezuwe matenda kweigwa na kila meo mode ni uzime mwya pa ni Raila na Azimio makweta kunena menda utumi na ngawazu ni mewede muno menda kwoso tongoi tafadhali ene ndini twakunie kula natasa kuwa musumbe Ruto neteze ni wa musumbe yutienda undu watu ite akeka eke na kaya mwani kwika ndakeke undu utaije nu kwika yu elo kwambatia mauta makauma na makaye 16 ambe ya yukwika kwanza undu uthogu utaije nu keka nundu payundu aite okeka uthogu na nene teke tungelelo ati paipandu musumbe wasya kana akathukuma ene ndinesa asukumwa ni opposition musumbe aiti akathukuma ene ndinesa nundu ni musakwe na akanengo wia usu wa kuthukuma ndinesa undu wa mweso yes ngwata neo ya musumbe na Raila yes ithie ta ene nditi imetekela kwanza paipandu ti umienda nundu ngilile na 11 ngilile na 18 Raila ni wakethanise na Uhuru na nendo gutebisia ba ERASTUS ene ndine mana umeiwe muno nikindu chu ne wa ke handshake nundu baina ye mundu wa ukelelia serikali ino ya kumitabia ati we ndwende tenesa mheshimiwa Mbangula eva serikali hata ke serikali kana ni kuendea na ukelelu na makelelu maikone kukelelu te kukuwa utongo ine makwete kiwa thi nitukwenda mutongosie ateo pepa ndo na ituti abine ukelelwe kwa kwibo kwiminiu yes na kwethwa Raila no nena nendo kutabia pesa ingi unena yuta wasizio kisindu ino man legitima nenganete pesa indu imwe cia mekwenda mota Azimio takikundi pege ndu menda otakikundi lakini pe ingi cia mwenembe nundu ngalama ya mekalile ni ya mwenembe tuige ndu ya mwenembe square sindu ingi cio cia twenda sava na twenda sijui kusyo kwa ta na twenda makomishona matumbwe na twenda isu ninge wasio teti na uteti ne mwenembe ndepo lakini mwenembe eo tothi wa kwikulia je zo zila peki wa nana ziulwa yana yamba tu ya 16 mwene ndeno tothi wa kulia ati we akwete kuumiwe niki nakakulyo kalo kukulia mutongo iwake ola wasa kuiye na etha ti valid maitu tabia batu yati ikuli uti valid nundu truly ndiye sekana pe mutongo yeyote utona kuikithia kana pe mwene ndi unaisie nitetekela kuongelwa mauta kuma nana na batoneka nienda kuencourage mheshimiwa Mbangula yes unewe inena na mheshimiwa MAANZO unewe inani chongwenda ati tafadhali serikali tikwenda mwese kwekala ndi mukwatene na Raila mwambie utubini ndo na bini serikali ya Uhuru namo na Azimio maikezo thengene na serikali mwambie utubini ya undu tina bini serikali ya Uhuru pate mundu tukulilia aya asante ine natu iwo mwene ndi na hake asiata atongo ni twanena muno kuketha bena kindu kuwa banding no kumesia nondo wa mutatala ondo wileyu yuto ambo ibara we mwene ndi nikenda itwoka no kwata mwana waku mheshimiwa Mbangula na inde mwendo mosiesia ni ndini wa kilungu cha kuombea siasa ba Mutongo TV atongo ni twanena na mova studio on the mondo maili huku wa maendete no wa medhukesia yuketha wene kulyo kwo kana woni yulwa uonena nya uwo witu muthenyani wo mundi ngewa ya maandamano maondo acio onthe matwa iwe kwa kuniye kana ni Aiyee nina na maotomani mema ingi muno ni na kuambia na Facebook ni Mutongo TV then wa page itu ni Mutongo TV page ingi ni Mutongo FM na inde page ya kwani ERASTUS kithuku NZOMO na then wa YouTube Mutongo TV Stock FM official subscribe Twitter @Mutongo TV KE @ERASTUS kithuku na inde ile itatu kenda imwe tano namba otomani mukuve batendevi na namba cia simu siva kioni imwe kwa imwe nenda kuambia na Facebook niambia na mundu kwetwa Diani Pastors kuliati FM ni analyst hata etha anai maandamanoni Chandra ngalozia Diani
nazoma nikenda FM sasa ni wale je kiuka unai maandamano ni yeka no nenda shughuli yako bana wazenenge naenda ta usizio kwenda aya nenda weteke FM anayo uyani ta kondo ne uyani ba machako town na nywete yangazi mbinge muno ba town by the way niyo uyani we Samson Musyoka maandamano ni maile kuendea ni kana Ruto na Kenya kwanza mewe wase wa mwene ndide na ula wivo nondo meenda kwika siendo na kithui onaila amakoti meona si ute na meyao hausu ni woni wake mundu bencha kiru rati asia okay ni kwati wata wasia wende baini ni kwati uwe sawa sawa tuke kwa mundu witwa Richard Musau umundi tukamuka tukethia mutu wetewa yana imwe na mauta mangali pia maitewa nesa ndona mundu unula kiangalama ya maisha yela mbunge mana tukita sia finance bill nesile tiata yolo wa mwenende yani tuvinyi wavyu na mosala no ula ndokuongelwa mundu kwitwa Charles Kilo yasia kwa kulia Maanzo Expressway inavitese mu Kamba na Chao Mohamed Anon yasia tu Maanzo ni kuvoya muthenya azia azia ngovoya muthenya maandamano mezi lengale kwizu sia kwa kuwiwe undu masamasi haya Maanzo ewosungia bwetu amina mali ndo kunaandamaniwe na ke sami kema tavya bwana Mbangula maandamano lazima na amanye Kenya kwanza itoe twin ne kwati ndawa itongwe sina ngulu na kithoi tena lelo usuna na ngio unatumia wane ngale siana na njamwe na atwava avesela ngale mbingi we samigema tiyo kwata mba wana nge kolona atwe wa expressway lakini tiwoni wa kunenge we mesha kibuva naomba huyo aambiwe vizuri saa hii hakuna cha Azimio au UDA maandamano ni ya kila mtu hapa Mlolongo tuliandamana kila mtu na hindi ninaona utumani wa MCA wa Mlolongo mundu bwana Ndwiki ni nguoso mandoletwe yulo wake actually kiwiki na kukunekia Mlolongo kwa bwana Ndwiki wachu wakata tuzi tunainake ba studio kwa cha ende tuinene wa maandamano na siendo ingi na ende chekika ngoso mautumani usiwa ku bwana Ndwiki na minete mautumani tuke kwa mundu kwetwa Willy Ivan yasia Mbangula does he have proofs on the things he's talking about Meshak Kevuva anaso mautumani wako Paul David ninywe Mbangula ninywe mutuma kamba mvodhua ketha Seneta Maanzo me serious maandamano makunwe kula okay ne kwati wandawa ze kila vandu kamba aya tuke kwa mundu ukwasia Maanzo wambea ambia Kalonzo ache kuongea uongo aongee ukweli Mlolongo wananchi ndo walianza polisi hata pipeline but hawa watu wanakufa ujua ndo maana Mungu uwezi we andika kendo kitheu andika kigamba jaye makeso ile jaye andika kizungu kana kithio makala wese cha mama David Mutinda alama na kwie shakaola no maandamano we haya tuke kwa mundu kwasia NZOMO watumani wako maandamano ni ye ula mwikie ngusuni aende na utwivitha ni twese uwo tizula wikero ngusuni no uzune fundi Mutinda nake Benjamin Moithi Benja rasa semwati ndata twatina nesa atukulije ku Kenya twatina ndata Kenya ithu twesawa oine saa 5 kamondele aya ku Somaliland twesawa byo no cheva twinacho kuno nundu wa maundu ala Ruto utwaisie kwi mwene ndi wa Kenya na uitabya mwana osu wa UDA kyo kutabya eti tunenge serikali mwanya twemunenga mwanya nginya indi ni na mithenya yana imwe ilatwa thetwe ni yathirile serikali ya UDA atuitaki sisi kama wa Kenya usenga tukosea Somaliland kwa mundu ngio kwasia ekana na maundu ma Meru na Eldoret twiva ukamba Charles Kilo sulo anene angewa Meru na Eldoret no ngulile Maanzo na wene wese meya thiwa kwani kotini maandamano yake na koti ndi namba utwa sila Molo Julius
nake mundu kwa siati FM wadhiba FM NZOMO muswa wa musumbe ndaumasia uvyumana FM wasome musosu kana weka kuweta aya mwana nubikawe owete maundu asu on the jobless top Azimio politicians are looking for relevance and employment through poor Kenyans in maandamano. Usetwa Luke Mutinda. Maandamano lazima maendeene kana serikali ya Ruto itungwa laini nesa. Usetwa ndani ya Mbithi katiwa nake mundu kwa sia thank you FM thank you. Okay, usuni Elijah Kamalu nye ningo support finance bill at least tulipe hii loan tumedaiwa pesa mingi nyama Jafet ni kwa ati nene aja finance bill lakini tio automani wa kunenge tuke kwa mundu kitu wa Mwendwa Frederick. Huyu FM ako juu sana kimataifa, tulichaguana na viongozi tunao, kama kuna shida kuna courts kushughulikia hizo noma, demos should come at last option. Na indi mundu unuetwa etwata Anthony Wambua ERASTUS maandamano maende ngalama ithe na indi ni soma mautumani atatu ngaliko ya Facebook nikana ni YouTube maandamano maitethia ekai the both ends meet and strike a way forward for Kenyans. Brian mwe lelo asia maandamano maitethia unenania niwo ukwitha kwithia uitethia na indi mautumani eli mamuthia maligite masembete muno na indi nimubya kwa alama ende no tuma mautumani. This country needs liberation, nothing else. Demos lazima. Usetwa Frederick Mwanzia na indi maandamano tunaingojea kabisa, uchumi iko juu, tupatane Wednesday. Usetwa JJ Mutinda na indi nauma YouTube tupatane kana nauma Facebook tupatane YouTube. Ninyo andu ma YouTube tuambie na Steven Yesika easiati manzo tutavye andu maazimio niki mekwecha mavia na mali ya andu na kuoya mali ya andu wetete ya mekola niki. Florence Mativo, what about wale makarau walikuwa wamenjishindia gas? Beliwe kakilibu kana oneka makarau kana polisi mayo sangazi makekea ngalini. Maiko Matheka asiati Maiko Matheka manzo na ikibela 207 na yai lazima kila mundu au kibanga na musumbi owe kibelane nowe we ya Raila ndaketikele ngwatanio kwa la motenseni kana mheshimiwa Ruto 207 ai ngaungamete na Raila windani Yesu mai na chama cha ODM tuke kwa mundu ukwitwa Musio Kimaithia manzo aulizwe tangu maandamano ianze wamesaidika na nini? Supermarket na hoteli walibomoa kwa nini? Haya sune ngulu ya mwene ndewe na womo no. Tuke kwa mundu wetu wa Alfred Masai, Honorable Manzo, mavia ni ishara ya muwo, give us a break, police were justified to apply such force. Haya na ke Samson Mwokiasia, Ruto must go, no retreat, no surrender. Aya Richard Kisoi na kiasiata Richard Kisoi asiati tumani wake wadhibane woyo manzo ekaikuivitha katibani mwanange andu siendo sio na kuwa andu mana kuuma sako kunaetetwe mungiki ni kikundi kiu cha Azimio ni Richard Kisio ningale osia Machakos town tumani unge NZOMO otumani waku no mbirigila nesome wonge nondo ni mautumani mainge kithugu mutumia usuweta wa FM agonete kati nesa eko kwake uzetwa Boniface Mutesia Samuel Mudhama ndawa ya Ruto is anarchy. Freedom doesn't come in peace, but we don't want chaos and anarchy. John Maluki FM yes vena ungendu mwinge muno sana Michael Matheka NZOMO otumani wakwe Morris Mutinda ando wote walichoma tairi saa 10 asubuhi wote kwa MBATHA nake mundu kwitwa Martin Kimeu maandamano ni lazima
Sara Kilonzo, maandamano lazima. Josephat Mwesa Maanzo. Aiyee. Twaize baija ko matongo yi. Zibanza umanite muno. Mundu Josephat Mwesa. Watu moto mani wa mathembozi ndisoma wa kuma tongo yi. Aya tuke kwa mundu kwa siati. Ayo tumanozu pia Timotheo. Aya, okay. Police causes chaos in the protest. Sa, ene musao. Yaja police ne omaita ndude ndene wa maandamano. Jackson Motonga hapana. Tumanyozu Timotheo. Ndi agamba ko twatwe na kwa tonata to yando aseo. Ide twithamo ndo maingi kuona numa no metandao ni tinzeo. Tibonenge. Haya, alright. Charles Kilonzi, Manzo. Maandamano are always peaceful until police waanze kurusha tear gas na vijana nao waanze kurushia polisi mawe. Usine Sara Kilonzo. Samuel Mudhama, lower the cost of living, wachana na mambo na election. Na indi utumani wa mudia no sesimu no kitosa simu yu Madam Loise nendo mubane sesimu kadhaa sienyiva 5. How much is fuel in Tanzania and Uganda if Maanzo you are genuine? Charles Kilonzi. Kweli hapana mundu Mbangula ekane na Kalonzo ati ya mundu waku wa dash havana kiundi ezozoma nondwe neziti waba uwaweta Mbangula umezi twe na mwene ndio yu twamboza simu yu nenda twamboza simu yu nigenda tusioke kwenyu na sioka niza ile ndia mbesha naku Loisi nenga simu yu endosa simu motumani ni ambao ungamelia vu kwa oyu. Yes, simu. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Ninena nao. Winena na mwezi wa makao. Mwezi wa makao mbongelele kwa wasema ini. Nina kuangalela. Aya, yu nena yu. Winena mwezi wa makao. Ete woni wako kane kulio. Woni wako hii. Ya sema maandamano mali kuendea. Nondwe tukinyekete muno imaisha. Na nisa ngambangula na imuto ibitoi. You are those maandamano bigwete mpaka umuche kwake nondo abone bigone tege tunazambe nge muno. Na tuenda mutuze na jindulenge siode. Tuone kaba. Mwa mbangulo na ndiati yako neno unye abona bigone tege. Alright, no akweuga. Aya, nenge simu ya Kelly. Paul Keyo, maandamano lazima. Wenye wanakufa maandamano watalipwa na nani? Ni mwenzi kutoka Muswani. Nete simu ya Kelly, nenda simu ya Kelly. Hello Mutongo. Hello Mutongo. Nenda nao. Inana na njoni mbijikuma banabeta wao ngata bangaika chini kitwe MAKUENI kaiti. Karibu sana ikuombene. Abonge za jamaa Mutongo yuza kwa nibara na muno sana. Nagetha. Haya. Na ndi batambangula bangu. Ndi mune abala grandi jimbe maga juma bere ni kizona tu mi de yu ya de na muno ene ndo kundi kwanza maisha na yuru mara bana yipe na kila mtu na Monday to Friday. Yeah, okay. Monday to Friday maga moikano tafadhali. Haya. Ndio mwana muno. Asante. Kondo awoni wako. Tuwase simu ya Kelly. Ya katatu. Ni ya katatu weti ya Kelly kwanza. Neza ile ya katatu. Wazoe banga meenda maandamano from Monday to Friday. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Nene nao. Ndani kan Mutonga na wa Mulolongo. Mutonga kalekozea Mulolongo karibu ikombeni. Ndio ya maandamano katonge mutokwenda na sawi. Umwenda maandamano. Maandamano mande mpaka serikali bia ndo mwene ndio kwa. Maandamano tima laila kana tima jodi mwene ndio. Unai maandamano ni Wednesday Mulolongo. Na ba kata ni tin sipo wote na kwete siana sababu asante. Haya simu ya Kana ni wasewa mwene ndi twende kosa mawoni na makulyo menyu yulo waonena nyawitwa muthenyani wo mundi niona mautumaini maingi netele simu niende wana kusoma kuna simu. Hello Mutongoi.
Hello. Nena nao. Ai ni watoto iwana Lois. Eka kuyethukisha TV ne. Nenge tio mwese ya Îkûmbî. Ne kana wako na simu. Enda basa na TV kana mute. Ne kana tu iwane. Tiwo nenge. Haya. Nengolo utayethukisha TV ne. Maandamano kama kawa. Hello Mutongoi. Hello. Hello, ndio mwewa. Wako nasi munena. Maandamano kama kawa hatuwezi lala ama kutishwa mosi from ngune. Haya, usitunga kwa zia ngune. Nende kwa zomba mautumani ndio wazazimu ndo mautumani no mainge maandamano ndi Robert Peter. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi, kithuku ati ndata. Neza muno kwa zia Kiambu mwende ata. Twende neza kaiwa manyia wa chama. Na manyia niwe nwezwe shambiki wa Îkûmbî kabisa. Ni shambiki wa Îkûmbî kabisa na niwa muyoki. Nili anetele wa chumo wikeni kana tutolikane pamoja. Haya, karibu sana. Ni amboza koti analyst wito go katikati. Yes. Muzumbe awa ni kulea kwithi anata yase. Kivugu dwe maandamano nondo wazimio. Ruto no kiteta kwa piwa kwa maandamano ya maazimio. Beto mbili ukone kusumbwa mwenembi. Ni beto. Pae mundu ukweti maandamano nondo wa Raila akana Kalonzo katoloke. Nitukumia kivugu na Ruto aendea no zembanya na Ruto. Na aendea zembanya na Raila ya maandamano ni maazimio. Tui kusakumela bandu bayakaba. Raila ndana muji kukwandamano Wednesday. Ndana Ndana kuzi lakini kunaandamaniwe. Nanundu president ukulio mananeza niki na andu atongo yama diulukite president Ruto no ewe lakini alama mudiulukite they are very alongate. Nekwenda kuigwa wazi wa mwenembi. Na ila mbili na kutukilizi ERASTUS yaongela siho za banti na nini president ya iwamba kuungamia obu wiki nitweneneza zinoma kuko betukija kuko betukija kwa ndili mwe manari kazi nini ndeza zyo ila ikuka kutilangwa iko kana tiwa yue private sector mama tilona president kana ERASTUS ndinatija katika private sector hapo kumyalangi mate katika government makongelwano yuko private sector ina kumingi piu kubetuka civil servant. Na mwene marikazi ambeza jila jiatilangwa na ando alangime katika private sector mauka kwezi ya maimbe na kuumia. Ninena ngumi lo imwendi nena muno. Maandamano no makwende ya mbigayela Ruto ukeka na mbili ino ile azimio ekaeka. Nila mbili ino ekaeka no nazo okubi. Ni muvya muno. Koma neza na ningu wa moyo mwende na kondisi. Tuyo kama twa mina nenge. Tuikalamba kalimwe na ngweki ya YouTube nezukizie ni ulondo twa mina. Kabisa. Haya, asante muno. Mutumio sino edhangale kwa sia Kiambu. Atata anabina akakona simu Îkûmbî ya siasa. Nenda simu ya mudia Eric Kimanzi. Ayasi ati kindly let Rutos and advisors raise their bar and advise him well. Simu ya mudia. Hello Mutongoi. Hello. Ni nenda nao. Na Richard Mwema. Mwema ongelanga wasia tafadhali Richard Mwema. Richard Mwema. Kumangale kwa yeba. Kumangale kwa Tala kangundo karibu asante. Nienda kwa cha maandamano ngamba ende. Inalo wasi ndode. Maandamano na wa kila sindusi maandamano na inundu mienda Raila kwati ya Raila. Ni maisha mena tina. Yes. Kwa kama alivya tena shandwa membi na Kana na ukinga isamba na Raila. Kwa maandamano maende. Ni muvya muno. Aya kedha ni kutoka siatala. Director Lois tuambe ungamila huyu. Tisa sawa. Tuoke inge baadaye tugeto mina. Aya baili aende nekwe abamo tubani metha mema inge muno nendo sisi ya Twitter obaini ando ma Twitter mwekese ona tane muti tina kanisa me tweet ile sie ba be mundu kwa siati uno ni @Tony
asiati Erastus mwa tuelewe siasa vyema. I support Senator 100%. The rest like Mbangula, we as Kenyans, we are tired. We need food commodities ishuke minus we shall protest. Na babe shambiki unge bawe dawe kumbe sana utalea ku tweet etwa Ben the DJ asiye ketha maandamano nala ninoni vama saa ku tauni kuma saa 5 nginya umwe waweyo ketakuweka usio andu meandamana nundu wa ngalama ya maisha vaikendo kingi mena ya waipa uyawo no kulisa Kalonzo Mwongo amakilie ose na mayolwa niwe we ikiuja masaa tauni na John ndigo tabwa kwanza inogete uyane we nezo nogete uyane na nalika uyane na mbe yakoza video ninasema asimone no niome buanza mayasi ameenda tiangas aya kanzo motomani wa MCA wa Mulolongo ba wa Daniel Ndwiki Mulolongo ando alaba na thiwe MAKUENI zaidi ya 10 ti undo ti ando ana undo motangasa aya sunye MCA wa Mulolongo wayasi kuyana nake ando alaba na tiwe ne thawe Mulolongo na ando 10 we ando asini inge ende tio mwewe wazi wa mwene ndeyu asiti mwene ndi na ndiko kwa kwenyu inge tuende na kunena ni ile itatu kiende mwitano na ende ndeni wa mitandao yitu na kukuna simu nangu wakosa simu si yenyu inge 5 tuimilokelelea Mheshimiwa Mbangula na santi mwene nsinundo ni mwanana nesa kwelama kwa maandamano nimeka namo na kwelama kwa maandamano nimande lakini kilambo ya mwene ndi elewe hiyo ikaumundi nikana serikali ila iligo huyu imeende tayari kalama ya maisha hayo. Mheshimiwa Ruto akosa usukani ya rais wa Kenya mtu wa kilo ili wanjoko unauma mbe wa shilingi maana ile to that to lakini amina kufuata uongozi nuna atatie juu chini kalama ya maisha inabea especially mtu kwa hiyo kuelewa kana mwene ndimo alielewa kana Mheshimiwa Ruto na serikali itembeze Mheshimiwa Mbangula kidogo tu ningosi wa kwaku kaneni kakune kaendo siwa nesa na inde mpetikilie nuke balabe Mheshimiwa MAANZO ningo kwaku okay ke sawa iko sawa tu endea thank you pole mwanezi ni asia kana mwene ndimo alielewa kana kalama ya maisha inaanza ila Mheshimiwa Ruto wosa usukani mwako wosa Kenya na wale wanakana kuma serikali ile wale katika mamlaka na tuimine temwa anebi kana serikali ile azimio na ibo ile anshe yete kila Kenya maana angeta ndesa anshe kizu ikiwa yakitie kwa pesa za Kenya na pale uchumi na tuika uchanguzi ni mwenesi kana mwene ndimo mwenesi kana mtu onai galama ya lona kwa shilingi manene na shilingi 230 ini Mheshimiwa Ruto apata mamlaka mtu nathea kune ndo moya mwene kana dino na woyu ni mathina kana utongo imuthuku wa nthi yake ndelu kuma andala na uongozi no muthelu makethani na ila Mheshimiwa Raila wakethani sina uhuru ni yote tuwote te mwene ndi watheli na manza kupora pesa za mwene ndi na kwa ngamale ya mwene ndi na utongo imuthuku uchumi na kalama ya maisha na alisa yulu na mbata kwa Mheshimiwa Ruto okikoza uongozi Mheshimiwa kidogo tu pole nondo wakutila eka no soti wa nengo kwa kwaku ingi kwatia ukakuendea bau sawa nende ne pole muno ninaona matumade menyo la mwasia mwe kwata Mheshimiwa nesa kuone ukoka kusiokelela tio sio kanena mateo kuwa nesa Mheshimiwa MAANZO twe kwaku songia makulu la wakulu Mheshimiwa Ruto ne waisia aiya Biblia ndio enda mbeje kuthesya ngalama na kila kitu mete kalama ya ambata ni kwambatia do wa mauta na ntino ni ambatia na we yolo kai mundu utese nundu sindu sio kuisha likathina kana si ambata kila ngalama yonde tunga kwa mwene ndi kingi dasi kana momene ni mathanie ni mekuthesya
kundu rona kwathana no icoka utibendu kainge uyeka kinyume cha kila uwetie na wasizia ndobe kindu choyo ni kana chethiwe kai siasa cia oneno mana ndeto zina ya wale mundu wetu Rigathi ni wekalete serikali ni miaka mingi ni wese ndio serikali twayewa ndobe kindu chochote kina ya kana mundu wayewa ndo simate ya wa makakwatwa makatwa wa kotini na mbesa hizo bala mabithete baibandu bagindukie maserikali itenda ithiteswa asiamina kwoswa itunge wa mwenende na koti nwende na ukolana ndisi nongelilo na kila mugenya ni wonete ngendu la winditwe kweli kana kene wene kana ka sukulu na gakwitwa mabuku kwe kuna kisasi kake eka kiima na kakunuba kuna ozona ona ndo alama na kwatiwe nze bamu zakubya ndo mabingiwe na makauma une kuya ilo ndo misiando mengo monza na atatu lakini ndo asiwa amedukisia monde pate mundu naye maandamano anaendukane kwake kana koma neo na ndo town na likelo binane kwa no so kutwayesia maundu ma Kenya undu waile na nuna bwana Bangula ta maundu wange na manzo ba akambe umina end statement ya haya alright naende ni muvya muno mheshimiwa Maanzo mheshimiwa Bangula pole naende ende ya balawi bikiti ni asante mwenenzi nundu wako twithukisia twenda twelewe kana thina wa kiuchumi ula twenewo katika nthi itu nduna nthi ya notongoi wa serikali la ivo ni thina wa nthi kumaila mekie handshake serikali wa mheshimiwa Uhuru manakethania na kiongozi wa Azimio na uchumi unaanzia kuteremka kana kuthuka mheshimiwa Raila lota na kethanitie na mheshimiwa Uhuru ene ndima naiwa maendeleza no serikali nena opposition na nena chekiwa na toka kwa serikali iteke na ni mpaka serikali iraniwe ni mpaka bethiwe na malero makwe and mananda ya kiwikwe ko ningukule mwene ndethiwe na umiso nundu kila mpango wa serikali inawo ni wa kumina thina kana ucha wa mwenezi kuzila uimini kuzila kwete viwanda vilazi kwete umukwandika kwandu no ni kule mwene ndi market kilia mheshimiwa Ruto amina miaka ile kana 3 nikenda njanjwa nikenda uthukumi wake ukanena nuni tukuona kana no kwenda otebya mwene ndi na ngusyoka nikulie ngalama ya maisha ndiza kuthela tukwananga situ ila tu sobete na ngalama kumandamano no maitethesia ngalama kuthela nundu manana ngelelo expressway bamulolongo no mpaka lelo sosobwe na tuitumia 1 billion kwena na CS wa transport yana is 700 million almost 700 million bese hizo ni siaketelelo bese ni sobete maskulu ni siakete masilanga makiwo kambani twenda kwande na maandamano twanange sindu kana nitwale kwikalambi tukasya Raila na viongozi wa Azimio na saidi ya Kenya Kwanza itunene bandu batu wai ene mana no tunena ni kila ila bipartisan talk ikaendea nundu kila mheshimiwa seneta ukunena na nenda kithwe true kitikale mheshimiwa kana serikali ya Kenya ndi kalambi yone ingendile nengei sili kandukane kwa mundu supermarket was it alone kakale kaku was it alone myake 10 withukuma kakale kaivivwa duka ya mundu ile supermarket maipora kila kindu kukula kwa nyati maandamano maende nungei no lusani na kuwana alright na serikali ile ana mandate mosubia mwenende ndeti kila na nundu ningi sete to kamba siguru namba sikaetwe sikoka kuyandu ningukuli Azimio even ma generally nimese kana twende na maandamano nimeke kukua mikola ya kuma Nairobi na kula kuonge mateto kambani nundu makuna kiunu makuwa sana situ ni mwakuwe wa ibiasana situ na maandamano ama kadhela serikali ina nzia ya kusisho ndoto na kusobe uchumi ndike na mwenende akwata vinya nundu ituke na ngalama ya kusobe sidila sana ngi ukwesila katika maandamano oyutwa nena nasya atali ni mandie kuma Kenya masiokete ulokuumia ti mheshimiwa Ruto ulokuumia tindanele manzo seneta
ula ukumia pengine timbatha ula ukumia ni mwene nthi ula waandikitwe katika mahoteli yasu mwene nthi ula thukuma katika atalii yasu nimo makumia na nimo makwasya mawiyamo kuu tukasisya tutakwenda kuiendethya Mheshimiwa Ruto aisye nyeni tayari kunena nitunene kwanza ila ya kikatiba through bipartisan talks na mazimio niwo mundu wakule kana mshua kana niwo nimonena publicly makasema enda kinene chu ndu kiete thina agenda yao number 1 ni kumia Mheshimiwa Ruto mamlakani kwesela saini na hizo saini zuma kosa nimezekana baiba ndo zona kuthi ukaenda kumia rais kibila ni kwesela mbunge through impeachment kana kwa ate emu twase kileko kitesa kana ena kileko kitekiseo kana kwanza makana lenge akatiwa ni thayo kana atwa ni thayo yes lakini zeno ngia kosa cha singine cha mekito tha ukiene mbi akili na mwene mbi thukizi izutinze to na kumia rais mamlakani zele to na kumia rais mamlakani ni kwesela mbunge tunene angalama ya maisha inde Mheshimiwa Ruto yasia ni alika uongozi ni diminete mwaka mathinano ni namo timakwa mathinane namo ni ma Raila na Uhuru no mona utongo ini uketha no newe time ni kusoti the no lawiba number 2 mwenenzi mwenenzi ni ngumwi ya time no nundu ekitotha ukiwakili na utumwa nae ni azimio nundu kwa sisi 2007 ila serikali la ya Evo ya Kibaki manoka mana akethanya na kiongozi ula Evo wa NASA wa code that time 2007 mwene zamba benefit na chao ni chao kwati kusila kukethanya ku Raila ne onusumukate na serikali atu onusumukate yitu no ki 20 and shigile ne 2018 we mwenenzi anatereki na chao nundu handshake ya Uhuru na Raila aya ndugu nungu ya mwenenzi mwiketikile kutumiwa mana manthi rais wenu ula mwakune kula na asida kwanza ya kawaida na nziayo wazi nundu savete kana vingo usuno ukola na bandu bakwekwata usindula wa Ruto we kwanza ya wazi na mwenezi we ulalamiko kwa ngalama ya maisha yolo thina wa ngalama ya maisha tiwa Mheshimiwa Ruto ni thina umite miaka 3 nzelu no ndongo imuthuku netha ni mukwitikila uyu munthi na ngwenda kutavya ka umunthi Mheshimiwa Ruto aketa Raila makethani Raila kasembete nuni wasowekeko na aizi ndakwenda kuna ni tofauti ningi beke aketwa okasembete ndavyo loko benefit ni mwene nzikane ni kiongozi maazimio ne wati wa mina lakini we mina pege ndo wasya president aminita mwaka pe mundu wetu wa Florence Mativo kule sawa ajamaliza mwaka na mbona anapandisha tax kande songe koko ametoke kwa ametoke Mheshimiwa serikali ya itu ya Kenya kindu chambe kila mko amamwelwe ni ethi madeni maingi muno atumikite ceiling ya madeni kuza kuthatuoza madeni serikali na biti inosete ndi makendo vita kiwango kila mbunge vituke vya 10 trillion ukazaidi ayunda run serikali tena madeni India siawenda kwenda kuran serikali na madeni mweze kuithi ya Kenya auctioniwe mweze kuithi Mombasa port ni auctioniwe siafadhali nene ndi melewe ame mwichuzi tuditwaze mandini Amerika tutuke ngombo cha Amerika kana tutuke ngombo cha China kana ni mukwende hivyo nyende muyake uchumi wenu na amani ngona ongeloka okatax okanini nikenda tuikombo na chao na mandini lakini mwene ndi akenda ndendo wa kwiba port okanini kuongeleto okanini then tusioke mandini ni lakini kaleza tukose Kenya itu na tukamita kwa Amerika na China vendio yusi at airport yo ndina port ni oswe ni Chinese nundu wa mandini wene ndinimele na ngwenda tu the navy tunena ni kathina katu nako kaumite ba na nicho tona kuika twamina thina witu fair enough watu mia mwana wakuneza yundu eza kwasia kana benda teka enathi pano Pan FM tuiba kwa woni wa mwene okay ndio mabosi maitu kwanza nyaba kwa dana ya ba ikumbeni ine sene ndine mabosi maitu anenda tilumyekeu yes kile bina nena yuruo yuruo enende nyondo no matosia yizi nenda nenda kwa kumilela ba Mheshimiwa wa mine nenda kwambia mwene ndi wangu linye neka ata maandamano na gwe ni wa muzungu wa mwe onagu
nuna kwa mani na tiagas nundu weolo thukuma nundu na kwetha una kwendethacia wetha wipa wipi na thiu ko ona kwa TV na kwethia ne ondu nindethacia ukethia pesa ndo na kwetha wimbenda ukethia ne pau undu ni usu ko nyendina e pau ta mwandamani na kwetha ndena andamana ndi umini kana ndi igua ngalama ya mekalile imbini ni igua ngalama ya mekalile imbini muno kwanza uzunu ndo wape undu akele be ni kwatie museizia kana mwithukizia wa kulia pe mwe kula sio kwa muswa fulani wa Biblia ni yulu wa ubyu ubyu yes yue gewa esu ya ubyu na ne wete atongo yala ma serikali atu ne o yuma yuweta ne balua waandiki twe kanisa ya Rome ne bawulo nundu ni makola sia ni twaile kwiwa serikali ondu ekutwya ila tukuona saa ingi ni kutubine ya kuongendu serikali ino ya Mulome twaile kwiwa ondu ekutwya na yuba olwa maandiki palwa meati ta ikomano yubo ya ngai maila kumanakana ni kwithwa ama utongo ima kundi na be mustali wambe wiyo ba amambi yoni waiti ati na wibumbe anga waiti ati na mautongo yala mukona me kundi onde malika anga yesi na yune wezire ne wede atongo ime oneno yulo wa serikali no thibo na metha maine na maimini kana kwa anu ni methugizi metha maenda unena kumini kana ni serikali nziothi itikiletwe ne ngai uzutiwo serikali ngai ndeke ya mutongoi kana otongoi niko mutongoi ni musio kana ngai no mwetekelete amwike ya akune wea wake o mutumete akune utona kumutuma wea utona mutuma tabe mutongoi wita wa jeo weke iwo otongoi ni ngai nane wa wea waku wa ewe wea waku we niku wanga nyozu niona onenga na kupeta ngaizi amigwana na onenga mawele nda ukunaka mi yu katika balua usune bo Paulo kwe kanisa ya Rome ati iva imwe metho muimana kana musumbe no eva anengetu ubyolo bina weta na ndogela zio byumana akokeli obyu na yaze ne wigite makosa wailo manaka no kaumea undu niwe musumbe wande ko ona kutwika ne mwikwecenga itwikwecenga ibula wetuni ni twailo manaka na twina musumbe ngoye kuonde na no nengetu we yanenga inondu wa kutoka andu kiuni nami nakyo kingi ninewa mawoni maingi ma NND mekwase twende nesa na nyeve mpa bandu bange nezo thama nefi netha ba katikati pa gidne na ugo na ugo nati ugo wilio nekana numaluka yes undu ambe ningoteka na mheshimiwa undu mwawaze kana ithie tuikwenda ithie ta NND tuikwenda Raila na Ruto baikethania teke kwiwa ona tikwenda otabwange wesu la Raila niwe ukwita maandamano ona aketho inena yulwa maandamano enena nundu media ni mumanda nundu ni mwezi pe mwene ndi utamanda wani numba cia wandiki wa maubo na ukatsizia ona maubo ala mweta eta mutongo ta numba yonenga ni wobo yes mukothete kwete maubo mandu ala mezikiwe nene nundu andu azumezikiwe ta opinion leaders na nimethukiwe nene muno na ninese ona saingi ni mwenda ko ya mashinani mukakulia ene ndi mwaziata na ndi mweta yo bozu na nusi yote kama nakana ma nomba bingizia wandiki wobo tiesi kulite mwene ateo yusi atu andu matu nena muno obola weta wa mweso byo ukakwazia Raila aisi nenda kwazia bakana ti Raila withitwa yasia kiuki uneno ni Raila kwanza ngotabyo ndunge we ona ne uzira ile na muzana mwingi kula we na mheshimiwa MAANZO nimbuka natiwa MAANZO na mheshimiwa Raila ndeke kwanza ne utabyo kwe ndaza iwanza na mheshimiwa Kalonzo ndiko na abwe atokwe kwanza atongezume na musala mundu lote na musala nola okwewa ainena nola wina kalaka musala katwikieneke kumwa 1.5% na ila mauta mongelelwe kathika kalite kila kindu mupaka token ya stima nundu mauta azuma ndiye makalite kila kindu yuba unengwete kala na mheshimiwa kana tikwenda ngethi kuzoko otumisia yunju maluka yes pege ndu kimwe muzumbe nenewa munene nenewa mheshimiwa nake yona wonu bwatozu muzumbe anewe binda no yulikile weo ni woni muziona ni waila onewe binda na nukwazia ndakarete
kwiki wa max ndaka makiwe kwa nasindwile wiki to lakini be kindu kimwe ene nthi tutaleo mumaki ya kwacho na jo kiuni jao pai muthena mheshimiwa musumbi ula wipo aimantho usumbi wa Asia kana na thilanga atwika musumbi ngamba cha koti umenana uthie 16 na kasamuka ukekoka ene nthi ni makosete kama itagwe ni mundu ni makosete na ila koti inaizie nundu nyene ni komana na ene nthi ila koti inaizie muswado suka wambe kwetela ni utavye neza ene nthi no matani aya na ima kwete otana mewa mauta ni maongelilwe na whether ene nthi no meozani wei na tunatie koti yacio na yuti kana ajwa kana ngutabyo ERASTUS yukendu kenati ene nthi yani ni meazinde niweze kuzindwa nundu yu serikali ni hizi ebra ni mongele mauta ene nthi nandu onzu na bayu ndunge wiye kama thike petroni wa mauta ni mongele kile na bayu ndunge be kwa yu yani yima ibini wa makileti na ngutabyono yumala yu yumalo ka nenda kutwa mathaje 18 tine iwati yesu anaizi ati nenda ure wala yukelo kwa na maandamano wala maikenya maundu maendeyo yesu anaizi ati andu manene na maya mwani unena namba 4 maya mwani unena namba 4 yu nipo ukona ala maandamano ukona ni utege maandamano ala mepo ma siasa ti maandamano talange ma kawaida ni undu une yuthitwa civil disobedience na ketha ni batoneka onatela kuthinzi Yesu muzumbele usobea nthi na izobea nthi na itusobea nthi thitu. All right, tusobea nthi thitu mheshimiwa Maanzo nenda twende tuminite nondo mazani ono masembete muno mheshimiwa Raila Odinga nene nawe na kila mundu niwezi no tatite sabali 5 kwiti kibela cha president na kuanzia makanelengi kikaemela no likana 1982 nene zeneweze matukio mebi ndezu nesabyo oyini nebuye mheshimiwa Kimani Ichung'wa olane we leader of majority ayacha kana kila kiende oyu ti maandamano mangalama ya mekalele ni maandamano makutata kuvindwa serikali tondo kwekiwe mwakani wa 1982 na ndisi wakaingi nukuje mheshimiwa Maanzo enda Raila no tatite sabali swi 5 yuno kuona sabali unge hetha akaungama taguwa kwetha ikwata kibela kicha president nondo ethane kutata no tatite kana mbeba ube kwasia aungama inge aungama inge tukanwe waungamana ndiko na ûYÉETEWA pala tupikite yu mheshimiwa Raila ataije mheshimiwa Kalonzo tosha matekundu mebia Ruto pame tukio kwa Kalonzo ni wenda wa kwandu wau katika azimio zindu zini tupangithia na genda withe binda inge yukete yute ikwata masabu makurumene na hiyo kana sekana ngalama ya maisha nitisi nimbongele kuyolwambe na tiule yakwa kuiba koti ndukwenda kuiba koti koti niwa lakini dunia sionthe koti wamba twa muno nutuma ona biasala la ni mathela na gondu wau ina manamba tamasya manayo kimwe na maele takwa cia azimio ne na tumie kiukithiwa azimio ndiye kwete serikali yu na serikali ya Kenya thina wayo munene ona tiko colonial court ta mutumile wo court na undu besa si nde na kuya ugeyo na ila likawiyane ula wailite wazita atajano na kuliobo wa mukobo una nimetinda maite twithiye mukobo munene na waithe kweli mukobo atajano Asia mukobo ni muhibe muno wana huru atana humana unatia iba mukobo na wana Ruto asende de koba na kwa kweli kufikia bauno kobeta muno okoti umetwe yukethe na mwene thike ka umu okoti anywhere na eno kapa na sindula serikali kweka ikeko kethe ni cia tubia mwene nthi withia nundungi kila jana ngi ni geja wetwa ni FM ungendu whether you know ane badukie bandu bagosinda niki utuma polisi kwa yandu abaige njamo nduki ukwatwa wala utuma polisi kwa uno magabende bena balance na polisi bagathikwo na maile wa mundu kweli weke njamo ndu choswa kana kindu njamo ndu chuyo kondo wau indi na thina kubikia bau no mbakathi no su ukahuma
kwanza mwe kanenge na nzemwe ya mwiso pyu mwe sai twika yiwe sai ziwe ya mwinge bano mundo ni jethe ya yumbe ba yako na mbunge nosi nataka mwisho impeachment motion ya tawa ni MP katiba kaichu na kwa UN ni quick ya petition and then the yakakuwe mando ugethe ona ndile nyini sialikila kwenda kutethia na nduthi quick ya petition utana sai utakuwa na andwala mekwenda kutethia nthio kwanza yemwe kanenge kundu no mpaka andu ma Kenya alama kwenda kuandamana ndu mapataba ya andamana okay ulote kwenda kuandamana tei mundu no lasimithwa kuthi akaandamane walite kwikala musi lakini na polisi nikatumia kisasi endo mundu ngenda kisasi aya asante na ndi ni mubya muno mheshimiwa Maanzo mheshimiwa Mbangula o kwa metukio kwa ndatika sienge bamuno ndatika ili siathi muno neza ithia kwanza ni to kwendesa aje maweka wambe kuona huko na huko na umine nikimwe kuona ta Kenya kwanza mkuona nita ngaleko yeye ubinzani nita Kana ya Azimio kwanza mpaka nege tama ndo ngudhu la serikali kana kupindwa no ndo zewa leader of majority in the National Assembly aina kindu cha muthembozo tikindu cha kwaso laisi na ita kindu kinene ange tuombe ange ni kindu kina kieba muno kwa akamba maitu na nacha kikaloki ila mwaki wa thome wa thelie wone wa twikie thome wa akamba bali tonda kunengane mota yes ningukulia ndongoi ila siembithukicie na ndongo ino siva especially wakili Maanzo ni manengane utao musio kwamba ya mukamba tumie mukamba baya tumuthongie nundu ukasija ila ndongo ya kamba mheshimiwa Kalonzo uongamie eweka ete usumbi 207 atuike chao atuike munini wa musumbi yes nundu akamba nimesikie ni makobocha mwaki na kwete mugo na ila Kalonzo alikie katika serikali na atuike vya munini wa musumbi akamba maitu mayakwa na twathika akamba maitu lato makama maitu matheleto yu kuno ngwasya ethane batonyeka akamba maitu tafadhali nitumaumie baya maiketo kitaini kia no maike so kuthuka na ila akamba tukuungamia twithioka yuna mboga that nene na manza imbia nyene ngwete osumbe kana ningungamani weka lakini as long as mwenene mutongozo ni mwano wa Azimio akamba maitu wa bandu twendete na nenda mumbithukise nesa na ngwasya serikali ila hivyo ya mheshimiwa Ruto tayari kunena na tayari kumina kila kiendeo yu na tayari kusoga uchumi wa Kenya na ni uchumi waise ambunge nimeka lembe nikenda moke na formula kana nzia ya kusoga mwenembe nyeta kwa person ni mundu wandu ni undu ni ithito ni musakwe nese kwakilisha ningwe bwa nembe mena mathina mena mo yes lakini akamba maitu me bala bathu matatetheka ni masioka makoka akamba mukalika katika serikali nikena twatetheka na kitumi niki ukamba ni witu tunani serikali ya mheshimiwa Ruto around 25% indi kwiso Thursday ananenya za kamba onethia mwana ngekulizu mbingi maendeleo ngwika Rift Valley maendeleo ngwika Central ni mungu iko kambani na azalelu wa mwingine ni example kumba bandu wetu akambungo kuthimba kasi ikuru kwa Kalonzo nuko ikwalami ananenga ne milioni mana monza na 50 na akulia kamba imwe mwenda maendeyo kana mwenda kwikia solia mutwe na maishithe tunengelelo na manengelelo ko utu yasya baitwethia kama nitukenda kumaluka nundu tuise kula tumite tikuseo kiuchumi na kiukwati in fact twekombianisha na andu ma Rift Valley twekombianisha na andu ma Luo Nyanza andu ala motu kenga ithe tumite thinani na twikengethwa na andu asu mayuka ko utu na chitu ko wamana utumite ngalama ya musome bya ukwandamania kindu tesine chao itusioke nzama takamba twikalende na musumbi tulike serikali netabe mundu kwenda ulika serikali ni nekalianda lakini alama kwenda ulika serikali ni tule serikali ni kiendezo kwa netu ataidia sana situ sana situ nisi soma netu wana maendeleo kambani. Alright. Thank you. Asante. Aya naide bwana FM ndateka yemwe na nusu ni kuyaniti nukuona kwa utaalamu wasize na hivyo ila utaalamu Azimio tamena yesi Yesu ya kupindua serikali
Yesi lesinete unakwitha nyibo. Nyenda mutaalamu ndiko na azimio tamendo vindu wa serikali. Kila nguona azimio makwete kwika. Watu wanakwitha mathika. Nimenda withie pekino tweta katika strategy visibility. Nimenda withie maina methone mandu, matone mandu, menukane yandu. Na chuma kwete meongo nana yulwathia. Cha visibility. Chuma kwete meongo nana yulwathia. Methiwe menekewe. Ipinda yonde. Ni menekewe. Timu baka na yu niweze yuzija nimaizie saisi ikiwe. Na yu niweze enende ona mewa saisi iwe. Tunayo ba tuikula ndio bawa saisi. Nonebya mayaje nimekwikia. Mana izu inge. Niweze yukindu kiukwazi mio. Yuningiti yongule ndio bawa yotaki. Yes. Ne matatite mekale na wethukize kwikia saisi ndiye mheshimiwa seneta mabangite saizi kwa gendi lakini nyeyuta mutaalamu ni ngwana saizi ni tona kwike omwaka kuuma iwe 10 nikana mekale me visible mekale menekewe meobo na nuzeo peke nungwenda kutavya mheshimiwa Mbangula nundu ni zindeba za na musumbi na no manena okay laisi ati musumbi yu peo twika kwe maandamano eka kwe maandamano ni ma azimio kwe andu maukuniye kula na uwo wawo andu asu na biniye kubiniye kwago ni ngalama ya mikanene na ti undu wailu kwethwa ngalama ino ya mauta ta mauta me twambone na mauta na ni wizitu na ngoa ya mauta makwya ala ni silingi makuwa ala litomo ni silingi ya na imwe na babu myango kenda ni wese mauta makwya yu ukayuma kule dukani waile hotela mauta makwya sukali ni wena ni na simiti musumbi no wele otabwa ati musumbi andu alama na usakuyi okwandaiya peke nduko mana mamba abaloyi ni wa matabize neza wa meakana ona sindula siende Russia na Ukraine tizo si utuma mutu wetha wena thina na twalika o utukaso tisindu iso nyebege ndo no ni muzumbe meka ba serikali yo maambesya ni newie ekatu twike maandikano na niko ndo usumbe wa Saudi Arabia tizi kana niti kwata mauta direct serikali na serikali tete mauta kwa thawa winthi yu nduzu tunatarajia uthesye tho nituonie CS wa agriculture mithika yes asia nitunenganie license nikana athosia mamutu maete mbemba nikana withie kiucha chegu nikutono thesya ngalama ya na ni wasoma utumanyi mubu andikitwa kwa ati mutu uko gathiana nduiwete inena na ni utabia twendo utebasa na uo na kindu kila ngwenda mundu mheshimiwa ni zindebasa na utongwe atabia ndo ala me utongwe ine maeko nena tandu ma siasa matiye andu ala mate utongwe ine siasa na siasa tayu munde ne newe kindu kimwe cha nenwa ndisi no munde kana neyo niwe kindu kimwe kineni ni CS wanthi. Oh yes, minister muima yu. Minister ti wa UDA na getha wa UDA maanzo ta seneta no elorabia na Mbangula no elorabia. Nundu yu Mbangula ni sini muthukumi no thukuma serikali. Wene ni wa UDA. Ni endo kutapia neza ona getha ena kasamuka UDA ngoni. Twapika saasio thukumi. Ni wa ile kwifa ene ni muthukumi wa nthiyothe. Na Mbangula ona ni muthukumi nini wa serikali. CS ni endo ukutapia. CS ta ula wa ukunia biashara. Yes, ni wethi ya ketha ni batoneka. Ndujuke lo neno. Chaile kana chuka neno nikimani shungwa ndi wa nyoro. Nimo mailo nena yusi na itu maandamano moga na itu tikebanga titungane namo. TCS nundu CS ni muthukumi wa nthi yonthe utetha partisan. Pelego tha unje kale kwa. Na yunipo musumbi ukwenda kwambia kumanakana ni muthukumi wa andu onthe na ni waelo thama ndeto ni mwengete kuwa inena. Yes. Ao watu paiki ndukita wa ao watu Raila asumeo protest ni anainji mandi lo tongoesie na niene ndi mandi yake na niwe wiyuluwo
mume bambi na masiyesi on the mege na njuma luka yes ene ndebeka zamone noni makwete kweka na ini wese no zote kamata pia yu ni nayo bege ndo na kwete ostandi nyeta kwa yu na kwete osisi ai mwene ndime conduct maandamano mawata na makwete chau na bege ndo kimwe noni yake mbanga katika SWOT analysis noni yeti threat Mheshimiwa Raila Odinga ndane umelondo umela ateo mime ateaneo ni naendeji ukulu thila hizi thome ateaneo isu inatongo iwenu na nitukwenda kwambia kwikulia kulu yuta serikali yu kukaambia wamesia meateaneo yende iwe ni ene ndimatesikiwe matongo iwenu banga elanene pio kwambe yuwe iwe haba ya DRC Mheshimiwa Maanzo bantu wa hama ndeto kuna kukwate ni siandu maaniwe ni kwithi wapa umelile kikundi kitongo ezia kiu pinga na serikali kitesikiwe kitongo ewe no na tene undu musumbi utona kwika akasiya kindu kiuti yeso bika bau yes ni webe thabeba si alright na inde muvyamo no bana FM ni mutabazi abaye kuombeni ndeto embinge twimina umundi ndi nondo amasani ndeto piche bau twikie koma bau nina thiene ndekana ningociokethia kwa ingi kwa nukite kwenyu kwa mitukene some mautomani kwisela Facebook kwisela YouTube na ndio sasa simu indi kwa la mwende na kwithukisia Mutongo FM namba ya simu ni noti monza kenda nyanya monza noti 0799 870066 kana 0753986233 noti mwanza 5 kenda nyanya 3 ili 3 na indi ningosa simu baadaye na wako na simu these wasiwa TV kana radio nikadwese thia netwe na kindly ask Maanzo what is the issue with Portland because Moses Kuria said that was one issue that caused demos in Mulolongo usetwa Eriko ngaliko ya YouTube nethia kana ambie bau utamanyusu ta namba ula kwa Mheshimiwa Maanzo mwesaithia wesungi utamanyusu twikana usungi musese osu twiminukilelia tukikwa mundu wetawa Mwangangi Titus yasema maandamano ni right and we will andamana till ai ni wadikila mundu nwezi ondo bandikira na wone mwezi asante ende ba YouTube kaula ba mwingi hapana mwati tamweka kweka kwingi besi ya YouTube yongo thama kwa kwenyu ondo bagila ngona bake isome kake 7 kani zizi wala utosomeka ndio sawa nengi iwe uliza Maanzo Jalas anaenda kupewa disciplinary ya chama ya ODM kwa nini iliali ni msimamo wake wa kisiasa Kennedy Kakonzi mundu ngio kwa sia oka no ende people forget that police are also our brothers and sisters why pelt them with stones you expect them to laugh about it you go stealing from shops etc and expect police to just watch we uzetwa achando line nake mundu nwitwa Danson Mwamati FM monde sawa kula 5 FM wasa 5 mbeanu sasa nimechukua aya pe mundu nge wetwa Felix Kivaya sia FM 5 kwako mkiwa na Mbangula aya FM is an Azimio sympathizer Francis Motoa maandamano ni lazima wapende wasipende lazima kushuka haya kushuka mazi tameza ama ndiketwa ba ndize kaneta wa ni nyumo mwezi uinywe alamu andikite Victor Mbuyu Maanzo aelezee vijana maana ya Kenya kwanza waache kucheza nayo FM na Mbangula wako sawa Alex Maanzo has left something ndio aziada bo mbona amuoni polisi wakidhulumiwa shwali Steven Zika yaje polisi imedhulumiwa ni andamani Elijah Kamalo yasia Mugambe was ousted by Mwananchi maandamano lazima wapende wasipende Kavita
moderator is so good. Haya, asante. Haya, kana mbodha ma YouTube, nuke Facebook, umituke. YouTube kaula wevo. Ndiye zimwe kwa ne chao. Mazito amu muita na babu muita atongo ima. Ai, hapana. Aya, tuke kwa mundu kwa siata. Nuke tosa simu mituke muno by the way. Daniel Mutunga, niulizie Maanzo kama walibeba watu wakapeleka Mlolongo venye hao watu wa UDA wanasema, but ni Daniel Mutunga. Maandamano yenye itakuwa on Wednesday. Sasa hiyo ndo utajua au jui. Hata Ruto atashtuka sana na Kindiki mwa hii Kenya watu wamechoka. Please Nicodemus Manzi. Nasa ndo Emmanuel na kazi ya please. Aya tuke kwa mundu kwa siati Isaac Kakai. Kumbusha hawa waheshimiwa kwamba hatuandamani juu ya Raila, tunaandamana juu ya gharama ya maisha, unga na mafuta zikishuka bei hatutakuwa kwa maandamano. Haya, nake mundu unuitwa Bernard Kimandi Chengo. Erastus tuyandamana muno ithieta enende mubakangalama ya maisha iyo kende na vaemela tuyekia shift ya utuko na muthenya taxi ya sindu ye yolo na kotima endeyo mekuoneka nundu wa corruption. Haya, usiazia taxi yolo na maandamano mai kuoneka. CS Kuria etha na kibothia kingi muno na ndasunga ndeto siake kanywa wake. Ya Moses usini Samson Musyoka. Jonathan Mbuva kana Mbuva yasiati Erastus Kethi aheshimiwa asu na yukulia mheshimiwa Mbangula yolo wa guns hii serikali ikwasianisi ya Azimio meshua ata ikulio ya Kelly ando maadhwa kwanzia ite kueleka serikali ni ka uchunguzi ikamanyani ivuti ya inatumikie kufikia abo serikali yosete atua yeko nikenda mu Kenya amanye uho musesi osu ena makulio asuele na Mbangula no musungia yutumani wa muthia nikenda no sesimo ni wa mundu witwa ndiko nindaka Maanzo tabia ando ma Azimio Michael Kimanga bolisi kedewa mayenda tear gas. Haya, nenge simu Loiza ekano sesimu yu YouTube nezizanga ngeko betoka. Haya, nenda simu itano Maanzo azinike Azimio siku hizi wanaongelea ofisi ya Wiper. Leo wana light note mono statement za Azimio zuma SKM command center. Haya, toa simu. Twige mina hello Mutongo. Hello. Ni nena nao? Yeah? Richard. Ai, network ina thina. Pole sana. Wako nasi muunga mabando na network. So Uhuru atarudi kwa kiti aondoe madeni ya gharama ya maisha. Hello Mutongo. Hello. Ndio mwewe osu. Wako nasi munena. Ti sawa. Kutukie twendo mina yo. Komu mutabie Bangula twenda maendeleo maruto. Seto akomu. Maandamano lazima liwe liwalo. Hello Mutongo. Hello. Ozindi omwewe. Na hivyo na wako nazi munena. Wako nazi munena. Twende no mina. Nianda kuwa simu senyu. Itano to mina. Ikumbia siasa yongelo masaa. Ya. Ngoba kuma kitanga mwa. Hello Mutongo. Hello. Ninenda nao. Nina mundu wa Simba kuma mwingi karibu sana ya Kombeni. Nina mundu wa Simba mwingi. Simba oka. Nendo to yumutumia sio mi. Weba. Ujugo to Mbangule. Eto Mbangula. Mbangule. Akakuedukesi. Mbangule. Eto tukenga pia uno nane nganyimbeto pia wiki ya lelo waka mugongo.
kusiwa wakati kwini tena wiki tu nisu kai congestion ya kudika zeno kajokoge ko ka kiso wo kyo kengana na kinisia nenga niwe tene ata geruto ati tuno yene kutinde tukenge tu ai tumunenge vita ni twamune tibinda yako wana kuyana yandamana mpaka kwa nusumu juju kukengana ko ni tuno ye asante kedha ni mwingi haya simu ya geli haya tabia manzo wawe tayari 2027 kukwata Raila mkono api. Hello Mutongo. Ninena nao. Hello Mutongo. Ninena nao. Winena na mujangole guma mwingi babu mwingi tendo kwa MP nani. Aha, karibu sana. Thank you. Ngonge vija manzo bono ngonge vija MUTAALAMU na MBANGULA. Ni magere ka. MBANGULA. Yue. Nenda kwa mujima MBANGULA me rumo nombaitu. Nenda kwa mugule number 1 president yoli kama uta mai 1 jikolo aneka msabu nenda mabandi na dingira titi kati mbaiti ndingi na maisha kila mwana ndio kuno yani kila mwana ndio kukia tena mungu na kumanza kenu wewe no kwiko kwela ki ukwenda kiona wani ndo hii maisha mambata muno wewe akila kende kiambata wana muda mambata wewe akila kende kiambata yona toke ni bandi maji no bandi wa simu maji toke ni mo yuni zingine tiri yoga that one baitu izile kale ya muda mamo aya namba yuko kugiruwe madangola pero ma saini andale mengi maambe ko ki saini na la mana ko ne president ndo mena kila rotingi no ko ne president mezi na ile president kama aka merenze lakini amedi lobi manye yu ingi kile kivichopi wewe president wewe andu no mo bronze manda mane magodo go mo no ko mingi magodo go ingilo likia kido ni kigo kipi. Asante we aya hagoni mama mwingi wameoneka meya ingio monde. Hello Mutongo hii. Aya, kabisa. Hello Erastus. Kuna swali niliuliza Maanzo na akaruka. Akakosa kumuuliza. Kindly ask ni kwa nini wao hawaleti watoto wao kwa maandamano. Hello Mutongo hii. Hello bana Erastus. Nienena nao. Wenena na Paul. Bwana Paul. Karibu ikombeni. Unajua ndao tajo. Ikumitengala kwa ibawe? Mimi Kangundo. Kangundo masako. Wadau ya Bangula hii. Ije akenya kwa nita shabukia. Ingola yende wene kibere kidiki na Ruto na Kachagwa. Ni zato ke ndicho. Na tukengeta bottom up. Kumbe nenda kuita. Maandamano megosi na support maandamano. Okay. Meka no kubano. Aya sawa ke nyangale ko sia Kangundo na ndi ndeto imwe kiseveni timbetekelie ndoka neno ta kuumana kana ta kuuma tongo we tuko Twitter. Aya na nenda simu ile itumine simu ile peke yake mwana wazwe. Aya tuenda simu ile pekee. Aya kuna simu tumine kuna simu kena isaidhi ane twamino kilia tuetele simu isu tuke kwa mundu kwa siati utumanyo unone somie nusu kane ngosoma baadaye. Hello Mutongo hii. Rastas. Nienena nao. Wenena na lanje ni mbigi. Mbigi karibu sana umitangala kwa ibawe. Kuema kuweni. Aha. Jue. Kani ni komendi kipindi kiki nena uzala nundu ndiko maagende ndiko meja. Asante. Jue. Kani kutabina nitaje Mutongo hiyo gura. Ugwetu wata? Bangula. Eka mutabi. Tumi Erastus taene ndima Kenya. Na wara takwezi kizi president yula hivyo na ndebu yula hivyo. Au miazume kunite kizo hiko matongo esi ya Kenya ta isiitwa Kenya ta isiitwa magolo kana ni Kenya andu. Ukoru ndo manya wani ane wake dio manya wa president wa Kenya ona Kenya ngizi ba undu ba pabuye ba isolate Kenya.
Kenya nithi ana etumite pio nanu mana viudie guma kuna gura na mundu ume anayegithila ngelo nothie na ju ailo na ngata Kenya ila mekume yula tune no gebetana na tukagethwe ndi maandamano kana la ile na maandamano tila ile wila ina na maandamano ni na maanzo ni akenya ithitu tumite la ila arutete nunu na iyo wala na iyo ni maaka nana ukuta na vision. All right. Ila wana la ila umala era maandamano tila ila wila era maandamano ukoni ila wana maandamano maazo maina na yo maandamano niru bangula meula ni ukuela watagena wacha witu nena brula ila nikakitinyo noni hagaratu. Okay. Kana andamaniwe na la ile nyumba la ile kana umala lakini maandamano mana andamaniwe sana ono mulia kali ajo ni maandamano na ile gumala nikendo manyani wacha wa MMD wana maumala kidabogelo tuna umali kuni ndo MBANGULA ndo ni sana ona iwondo kuna kidoibu nei kuna kidoiki kwa bachu aenda matabi tila ila navijezie nendi kuma ukaza maisha ni mama yangu tayo kwata njili ukwate yana yemwe azandi ni muvya muno matabi ke mbagu tumi sana kwanza na ndo tutego mbungi tinyu mizi ndio maisha no mete tuyo mezi mwanzo ndo kugwewa rangu tayo mwanzo wizana tawakwa na ubu mungu ageza yuma umeta medukize inye na ninyo maloe liye nyane umamaga do ko yuna na ina kalonzo na laila na langi mume mai gardo malweze la gali marute de yorute apatonya ka titu kumia aya no manzo wewe ni muvya muno akenya ni mavinewe ni gondo matetete wa muthyeju ebo wa muthya tumine mutu aya naindi kwandaiya wokona simu muno namba nino ya 0799 niyo tukwibwana nesa 0799870066 kunezu ino ingi ya 73 ya 53 tuibwana nesa kwa muja eko kutongwe hello ni nena nao masitu makwa ni Morris Muteti kuongela wazia Morris Muteti kuma kasikeo MAKUENI ni kulia tulele kulia nyibya wazia wa TV ni kulia mundu mmoja kwitwa MBANGULA nyibya wazia wa TV asya ati tunengerito myaka 3 ambo tutukuma atusumutie myaka 3 yo ila duto wandikile kipelane kuma mwezi wa 8 yani wota mutala neke kwithukise TV ni ai iwokete nesa nawe yathukise TV ni aya ende twibicha bunga leko ni azimu wachuma ukite twekiwa ye tukaendeya naindi ndatumine atongo ye niona masama itumathi muno Alex Kivuva yase omonde mukunite sindu nesa asanti naindi Francis Mutwa akasia ERASTUS for MP ERASTUS should form a political party Florence MAITû aka the 2027 for Kalonzo Dan Soni Mutwa ERASTUS toeti MP haya tiwa sawa nengi ibinda yabika nenda tumine very short 1 minute 2 minutes please Mheshimiwa MBANGULA 2 minutes ndatikemwe kwanda yende tosyamuthi ni museo mwene nthi nundu akumisa nona sasta sio tukunisia vika na nitwewa maoni menu nye ni serikali na nitetea mbaya mukamba na kutisia kamba maendeo nikena mukamba atetheke mukamba witu elewa kana thina na nini na wetaki ula twina wo mwingi wanzie miaka 3 methelu utongo imuthuku handshake na nthi yethe wananza kutembua kou Mheshimiwa Ruto ya miaka umwe na nusu withela withia ngalama ya maisha isiokie nthi mauta mathe ya nthi nundu maambatitwe ni dola nundu wa dola kuambata oyu dola shilingi ya 1.85 na ti thina wa Kenya ni thina wenzi yonse kou mwelewe thina wa Kenya na thina wa nzi yonse lakini Mheshimiwa Ruto bala wikibila ni wa State House nukwithukisya mwene nthi na nukutembea ndekale State House na nini isi aisi nane webinda nikenda nindi mbua yuye
na nenge fertilizer kulima thoa museo wende no kuimprove kulima leo kwatikane nikenangalama maisha ithe kindu chake limwamba mwelwe Mheshimiwa Ruto kwata kibela mtu wa Mbemba onauma shilingi maana ile na 50 kwata kibela thesa oyu mtu ile around 170 180 kutheete na isu ni saini makana no nathukumia nesa ko nene nditu yumyani sivyombe nondo baisilikali ya mokalenchini kana silikali ya mwikoyo silikali yonze ni yaito na baikoti ulikumwa kamba utakumota kwa ni akalenchini kana kwa hiyo yonze tuba koti umwe na nitu isikana Mheshimiwa Ruto na mawazo masio makuthesho chumi na ngalama ya maisha kila tukwena no bindo nini na maundu makosoa mukamba uyumisye na tuilika silikali ni tuthukumema. Asante. Thank you. Na ni muvya muno Mheshimiwa Mbangula Patrick na ndi kwala matetha mamwisi ni mwene kivila board ya directors and then wa muvya wa Earth Water Works Development Agency. Yes, na ndi ni maundu meo kwenye kiu ni muvya muno Mheshimiwa Mwanyongi wa viunguka tuko wakati ende ikumbini tu imina tu ikaiki akoma. Asante sana Bwana FM natike mwetu imina nye yune na meza kwa FM kuume buko na nenuka nayo ninye wenyu Fred batha aithukije na asia ise ni mubyano ndwa kwendanya na itu ngaya mwekeneza utumani ula monene ndo nengane ni kwa musumbi wa mbi nundu nye ni mwene nthi wa Kenya na ula wina wia wa utumikia ene nthi muno ni musumbi wa mbi kindu kila kitu chatumie anewa usakui na andu ba Kenya ni jongwenda ithukicie ni motabi ameye bottom up na ene nthi ma Kenya mamanya ati nundu yutiba nthi yuba Mheshimiwa Mbangula okweta yuba mana bwene nthi ma Kenya manathe ni tu no tongo yuzumu bitu mamana yunundu tiba nthi tithine de binda yasa ila musumbi okuka weya nundu agwetwa tu ya bottom up akatumia ba bottom atutwae baya up yu ila mauta manongelekile ene nthi ma Kenya mainende iwe ni kindu kiu nundu kienda nitie na undula wa mathi na asisia nundu pe kindu kita wona nyola wambe first impression ni kala ile koni cia yu ene nthi ma Kenya makambia kumona nita wa matavizio ndungi na ito kwiko ndungi withia ni mambia kwitha mateo muikia na sata mutongo iwo na tiusio kwitha mateo muikia ningwa na tutambio nesa tambi ngai abingwa muthanongi tikethiana oba ikumbini tosa nyemesakwa ngai abimekelo. Asante na ndo zini Fred Mbadha mtaalamu wake uteti ni muvyamo no FM mwanangu wa bingu katukoka Mheshimiwa Maanzo natike mtu emina na kulwa bo apoto kwa kaila si Portland patiki za kitesiwe na idaka si atua sisi ya ndola manenza simiti maumia simiti na lisi ya dhala na unisi ya mwene nde nisi ya mwokamba na kuondu wau onendwa nike nduki kotini ndisi waziri Moses Kuria atona ondikela nduki kotini lakini dhabe wandu mana lungi wandu mana akimewe okoti eje maika akimewe na mara serikali yaze asuni mama ndiye kwikia maandamano mara ni kueti wandu kuti mundu te wa wote tune mwana wote na ndano na yati watoni na yati wano kuti mundu emale utana emale wa makendo utana makendo mulolongo na kiti obiupo muno ya biruka kundukula kungi polisi mo wa mundu na ene ndi mathata kondo kalando na kwasani paya ya kutindia ma excuse president Kibaki akwati serikali ya Kenya yeba thuku muno na thuku makiliti akiliti akenya meanewa na amekaneza na abindu asindu bingi na maende omuoneka kondo wo kalando na kwasani kana serikali yithukizie mwene ndenda tiati ndisi no la na serikali ibona nduta Moses Kuria ishungwa alame kwenda kukitanithia ene nthi na mekwenda kwasia kwandamano ni biashara cia andu moci kwanangwa ni kwandamano tu kaingi na polisi ya makuka bakala kwa kindu na bala kukutwa mundu kwa maandamano nundu megateka katiba mayungamwa ataka katiba kaongametwe kana kipengele kuki kaumwe ni mwene nthi na ninzie mwe ya mwene nthi ya kwinene ya na enda ene nthi ni mekwenda pe mundu waku lelea otwana cia situ kwani
maandamano maenda ulo kwenda pai mundu lazima thagwa kui maandamano kwa nda luga na kui maandamano ikala nyumba nice nene na ijenga ngaongoza maandamano ala mathuku pyo siola Kalonzo kasia Raila siola Raila kasia Kalonzo tosha niwe ywe ndika tabia ndo ndatoneza simba thia na nengi mukamba ndewia na mugamba tewa obugwa asa inde on there Kenya nini omunenge ndai Ruto nasisi ya makosa medikilaba na itunge ya makosa age kwenda kuete sindu cia kithui finance bill ya kithui kila kindu mtaona kila kindu wanyu bonando tukoyambe atu emina we musuba kandi mine bakwa je wanyu bonando yukatiba kalake we muthuko wandu yes ndwe mbosi wandu na katiba ke azia mwene ndini we mbosi na kiuke yebenduka ondo we ene mathuko mwe na ngalama ethewa koti mwingi utiolwa finally nondo koti wa ndio ndala yumida cha koti mbinge ikita omezio cha mwingi unondo biasala nini itabata na baya yuende mundu weba ukoti asante muno sini Seneta Dani Kitonga Manzo Seneta wa county ya Makueni na ndemo byamo nondo akuka atongoi boni bato bikamuthia nondo wa masa tuko bane ingi wa chumwa twekiwaye twende sikilungu cha ikumbia siasa ne mubyamo no kwa kumusese nondo akutambanya na itu na inde ne mubya kwa ala angi onde twatambanya na mola maandelese kwa ile kumbia siasa mukuni wa visa Joseph Kawinzi director Lois Muthama Joseph Kitheka ndongoi na indi Brian ngale kwengi ya radio wesaidi anetwa Telianisia twailia mitambo Mutongo TV na Mutongo FM nyeto ERASTUS kithuku NZOMO kwa OU tiwanesa na kiuyo cha kwaila masani oasu matialite